ri nghena hi leriya ri famba ri ya molweni sweswiwani leriya vanhu va kha va macha ivi va hluvula swi twali nga ri i ku kombisa ku vilela lexi ni vavaka ka swilo hinkwaswo i ku vamhana hina vavasati va hina vasesi wa hina a va andli swilo leswiya kambe loko va hlanganiwa na vona va ta tekiwa ku na vo va wela kona hi mhaka ku ku na vanhu lava swi tekaka ku ngeti mintolovelo ni byeleni loko mi kha mi kombisa ku vilela ivi mi hluvula mi va mi kha mi vula yini ku na vamhani sweswi va ka bode na le ka dzingidzingi va nga le ku kombiseni ku vilela la a kwala Polokwane la a High Court ani leswi va swi vilelelaka swi nga va swi twala swi ri swa xiyimo xa le henhla mara ku hluvula ke mo vabya okay loko ku ve mi va mi kha mi lava ku fikelela yini mi vuyeriwa hi yini endzhaku ka sweswo loko mina ni kha ni jikajika laha ni vulavula ivi ni sungula ku vulavula ririmi ra mina sweswiwa very yini mi ni koka kokini na mina mi ni nghenisini ka viyada byebyo bya vamhani vakulu hayi kona mani hayi no tihosi mi kwihi loko swi te tani maphorisa mi kwihi kasi hikokwalaho ka yini vanhu lava nga khomiwi kasi swilo leswi nandzu luwa wa ku hluvula phela vanhwini i nandzu hikokwalaho ka yini va nga khomiwi vanhu lava kumbe a nandzu masiku lawa a ku fanele ku tirhisiwa van'wani va swikombiso swi tiveka ku a swi ndliwi swilo leswi mi swi vitana yini mi nga dyondza public yini indecency leswi swi mi hluvulaka swona hi tivi hi ku a ni tivi ku mi va kha mi ayi man no a yi tikhoma kahle tanihi hayi khona man hayi no a swona man hayi va ka hina no kuna ene hi nge pfuki hi kombetele munhu loyi a nga teka video ku a ndlela yini hoko vo mi komba ku le ku ndlekeni ka yini laha handle leswi swi nga sweswo ni nge n'wi pfuki ni n'wi sorile kambe leswi ni ngi solaka swona i ku n'wina mi ndlela yini sweswo mi va mi kha mi lava hi laviseni vona vanhu lava hi kota ku tiva ku i va mani i va ka va mani loko ku ri ku swi lava ku mina ni ya va pfulela nandzu ni ta ya ni ya va pfulela nandzu hi ku hi nga swi nge koteki ku hi poyeriwa rixaka hinkwaro leyi hi mhaka ya ku vanhu va twa hi nga ri va lava ku fikela mi va mi kha mi lava ku fikelela yini hi sweswo ku hluvula van'wana va mbale na swibelani hileswaku phela loko ze i vona xibelani i ximbalo lexi xi fambelanaka na rixaka leri ra ka hina hambi i nga swi tivi ku va ka hina loko o zi vona munhu ambale xibelani ha swi tiva ku hayi i vulavula ririmi rero ka vakhalanga ivi n'wina mi hayi khona no leswiwani va vohosi hi pfuneni ku lava n'wina mi nga ka bode ni le ka dzingidzingi hi pfuneni ku lava i va mani lava nge le ku hluvuleni a Polokwane namuntlha swi tiveka ku i va mani hi va tiva na mavito ya vona ku i mhana mani i nsati wa mani i hahani wa mani sweswo va tiveka vanhu valavo va yisiwa hosini va ya hlamusela ku hikokwalaho ka yini va kha va hanya vutomi bya muxaka wolowo swi nga tshikiwi swi tani loko swo tshikiwa swi kutani tanihi rixaka ku na laha hi ya kona un'wana wa khale ka munghana wa mina i tshama ni rhumela hungu hi Mvhulu kwala a ku ku pfumala hosinkulu swi le ku hi hlupheni tanihi rixaka ene se na swi vona ku ntiyiso hi sweswi ho lahleka hi hala na hala hi hanyi nga ri ho va a hi tivi ku hi hanyela va mani hayi khona va ka hina no yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku vulavula hi yona namuntlha ku hi nga ta mi nyika nkarhi hi vulavula hi yona loko hi vuya ka ku sukusana sweswi ku fika hi awara yan'we hi ku laha namuntlha hi teke xiboho xa ku hi ta va hi kha hi vulavula na n'wina i timhaka ta NSFAS va ka hina NSFAS n'wina swi dyondzeki n'wina vativi va milawu na n'wina ni kombela mi loko swi koteka loko huma poso yi khumba NSFAS hambana na yona mi nga pfumeli hi ku mi ya ti onhela CV i xiyenge lexi xi tikomba ku nge xi le ku tikeriweni xiyenge lexiya hambileswi se ni nga un'wana kahle ka ha ri na yini xin'wana xi nge le ku tirheni i nga ta xi tshemba maphorisa hi laha ve le ka madlanga
lexi nga sala ntsena ko va Springbok hi ta twa n'we hi kumerini vana va le ku hluphekeni hi NSFAS swi nga fanelangi kama lowa NSFAS a ya ha ri loan a yi fambisiwa kahle swi tiveka ku va mani va kolota hambi ma kha ma hakela a hi tivi kambe a swi ti komba ku yiwa kwihi sweswo swa ha ti kombi masivo a swa ha ti kombi xi le ku tsandzekeni xiyenge lexiya a hi buleni na hi swoleswo tolo andhaka loko ni bule na tatana Mongwe un'wana muyingiseri i ni fonerile sweswi ni mi byelaka masiku hinkwawo ni ku va ka yena mi ni tshika ni wisa vunani na mina loko nongonoko wu herile a hi hiteni hi nga hatli hi vuya yisa nongonoko ni ri kaya masivo u ni fonerile un'wana muyingiseri a vulavula hi timhaka ta ku ni mi twini kha mi vulavula na Mongwe swivutiso leswi va mi kha mi vutisa hinkwaswo kambe ka Khakhala ka Gawula ka Mahlathi ka Ndindani ka Hlomela ku ha tihosi na loko ri ku tiko ti ndla yinto loko swilo swi tita leswi ni vutisaka vuyisaka la ka ku tihosi ta ka hina mi rhangela mi kha mi tirha ku hi rhangela ka n'wina hi loko mi kha mi ndla yini hi loko mi kha mi xavisa misava mi xavisela van'wamabindzu lava tirhaka swa misava mi dya mali mi ri n'wexe mi va mi kha mi va loko mi ku mi tihosi ku ndla yini ku ta endleka yini hi le xiyimo vaaki hi va pfuna njhani loko xi titani xiyimo ni sungula xitori lexiya xa ku hluvulela henhla yimani ni xi sungula kahle ku hi kota ku n'we mi nga xi vonangi ku mi swi twisisa ka swihangalasamahungu swa mabulu swa mani na mani sweswi ka va Facebook na yini swi koho swileswi ku na vamhani lava va vengele ku kombiseni ku vilela a khoto ya le henhla Polokwane xivilelo nkulu xa voho i timhaka ta ku veri ku na muehleketeleriwa loyi a nga khotsweni a nga le ku ringeteni ku lava ku kuma bail se va nge ri bona va alelana na timhaka to toleto kambe lexi ni ti vutisaka xona mina ku hluvula ke ene vo hluvula va hluvula leswiya swo komba ku hanandzisa ya buruku kwa nchumu i ncini sweswo mani i vutomi bya njhani byebyo hoyi va ka hina no a hi buleni ni teka riqingho ra n'wina ku sukusela sweswi fika awara yan'we a hi lavi munhu un'wana sweswi hi lava wehe kwalaho nga koho u hi bela riqingho i hi byela leti wehe timhaka yi nga na tona na leti hi nge le ku vulavuleni hi tona yar hayi khona a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni Nhlekani hello sungula Nhlekani Kalanga aye Bishop Mafumo la na ku vulavula hi le ya NSFAS yeah Kalanga loko ho langusa kahle ti-entities leti ti developiwaka ku tirhangeliwa ngopfu ku va ku ri ti-cadre deployment ti katsana na mali ti na problem ngopfu mina I wish ku ri swi swo fana sweswo kahle a swi fane swi addressiwa hi treasury hi that department leyi yi delanaka na ti-finance ta hina rather than ku teka a certain particular people mo ku veri a va hi va langusela timhaka ta mali ka karhata because se a le ngopfu ku ever since ku sungule timhaka ta ku va na this entity yo langutelana na NSFAS a ku na ti-problem to tala ngopfu that's why mi kuma ku ri na timhaka ta va ref na vo yini everything lexi mi kuma ku ri ko deployiwa vanhu va kuma ndlela yo yiva mali va ti fumisa hi yona na ku tlhela va ya fumisa tiphati leti nga va deploy I think that is the problem and nge koti ku yinana so I think loko ayo ya ka
ka treasurer mali yi administrator from treasurer a swi ta antswa because la yi va ku ri na vanhu vo tala lava kumaka ku ri they are well educated and va tholiwe hikuva va ri na xikili xo fambisa timali hayi leswo ku tekiwa munhu a ya vakiwa laha va ku i director or yini yena mfambisi wa xiyenge lexi xi khomaka mali hikoho mi kumaka ku hi le ku yiveliweni ka timali to tala ngopfu a ta ha koti ku fika ka vanhu lava a va fanele va kuma timali leti ti helela ka vanhu va lava va ti fambisaka so swa tikanyana kahle kambe hi fike njhani hi ku NSFAS kama luwa ya ha ri va TEF sana va yini a ka ha ri swikweleti a yi nga ri na yona mintlhontlho leyi nga na yona swiswa hileswaku mali yo ze yi huma ka mfumo vanhu vo twi nga ri yi tele ngopfu lerero ku loko ku ri ku swa koteka va ngo ti pambulela kasi why yi fanele swilo swo tala swi outsourciwa treasurer yi tsandzeka hi yini to at least to have a particular section ya ku ri yi ta dilana na ku administrator timali teto xin'wana na xin'wana xi fanele xi endeliwa a sort of vufambisi byo karhi lebyi mi kumaka ku ene vanhu lava tholiwaka va fanele va tholiwa through the parliamentary selections hi swona swi hi nyikaka probleme sweswo because a ku kumeki munhu loyi a nga na vuxikili byo yinani ko kumeka loyi a fambisaka a karhi yena a langutisele ku project yaleyo yi ri na a ri na ndlela ya ku ri mali yo karhi u ta yi tsemelela yi nga fiki ka lava fanele va yi kuma that's why mi kuma hi va na ti-problem teto okay for instance why hi fanele hi va na SASSA ku vi department ya social development yi kona leyi a yi fanele yo tirha swilo sweswo officially from their budget va nga ze va tola another thing why hi fanele hi va na vo SASSA because we do have the department and capable people lava nga kota ku holela vanhu lavayani from that very same department se swi tika kwihi ku endliwa sweswo ku instead ya ku duplicate swilo kasi hi ndlela ku fana na tindhawu tin'wana na tin'wana tina mi swi vitana yini kambe tindhawu leyin'wana yin'wana yi na finance department leswi swi vula ku yi na HR ya yona leyi nga na finance department they are able to do these things why se mi kuma ku kun'wani mali loko yi fanele endeliwa a particular entity ya ku ri yi kota ku tirhana swilo sweswo swi vula ku ri ku hondela ku inani hi rini hi va na problem ya SASSA hi rini se hi va na problem ya NSFAS hi rini hi va na problem ya all these kind of things leti ti nga endeliwa ti-project to karhi ku ti rana ti administrate hikona mi kuma ku na ti-loophole kona and until the government have a political will of changing this and va nge swi koti sweswo because they know ku ri ku na ti-loophole lava nga kumaka mali hi kona that's where the problem is ni mi twini papa ni mi twini akhense swinene bishop hlayisekanga akhense inkomo loko bishop a ka vulavula kutani a ni kha ni yingisela n'wani mbulavulo wa holobye wa timhaka ta makhotso a kombisa timhaka ta ku lofo a khotsweni a va ri xava hi kolomi ya ka 24 wa tirhandi na 50 wa tisent 24.50 hi lofo hambi ra manyunyu lofo a ri fiki kwalani loko xava vhengeleni se va nge sweswiwani se vo ti endlela xinkwa a makhotsweni hambi xi njhani xinkwa xa kona ve vo ti endlela loko a va vulavula hi makhotso a hi tweneni loyi nhlekani hi mi amukerini ahee khalanga minjhani papa mina hi pfukeni minjhani n'wina hi pfukile a khensa i nyari la ka masiya ni kombela ku nghena ka mhaka leyi ya correctional services la khotsweni venge va la ta vuyisa foyini ku avoida ku nga ha tali ti-cellphone ka vakhomiwa ande swilo sweswo swi nge pfuni khalanga hi mhaka ya yini vanhu lava va tolovele ku tshama na ti-cellphone ande se loko ku ya vuya tifoyini hala va kha va tiva ku va ta tirhisa tikhadi leti va nga ta hakela mali mi kuma ku khadi ya airtime yi endla vo ma 25 rand yi endla vo ma 30 rand va tolovele ku va foyinela vanhu hi le handle va endla ti-connection va foyinela vanhu hi le handle va kuma ti-airtime na ti-data a tlhe a twisisa ku a vhikini swi vula ku hi ta humesiwa kambirhi ku lava va nga na khadi ya airtime a va fambi va ya foyina
and laya na va khome foyini every day va kha va tirhisa foyini every day swi vula ku vugevenga byebyo kumbe kungundwani byebyo byo foyini ti nghena hi kungundwani swi nge yimi swilo sweswo swi vula ku a va ti na ndlela yin'wanyana yo va nga kota ku defenda njhani ku ri tifoyini ti nga ha ngheni hi mhaka tin'wana tifoyini a ni tiva ti kha ti nghenisiwa hi maphorisa ya correctional services kwalani swi ni twisisa ku swilo sweswo leswi va swi pulanaka ku okay right a hi vuyisi tifoyini ku tifoyini ta ti-cellphone va khomiwa va nga ha vi na tona swi nge ti yiri khalanga swilo sweswo nemetwe na khensa swinene 0860 002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ku na munhu la 0860 002543 ma yivona mhaka leyi nga ka yona un'wana i rhumela hungu la i ri khalanga na ha ku hundza kona laha high court ni kha ni famba na ntombi ya mina n'wana wa mina a ni tivangi ku a ni fanele ni ku yini loko swi kha swi ndlisa leswiya twana ene na vo va ri na va hi vulavulaka hi vona va nge le ku hangalakeni na Facebook i vatswari va munhu i vavasati va munhu i vahahani wa munhu vanhu lava hi vulavulaka hi vona i xiyimo xo tika ngopfu lexi hi nge le ku nghenisiweni xona ma va mhaka xiyimo xo tika swinene xin'wana xo ka xi nga fanelangi na ku hi fanele nghenisa ka xona hi rixaka ra njhani veka yini phela tamatisi rin'we ri borisi hinkwawo ni mbale na suti loko ni chaya no vulavula Xitsonga xa mina loko ni ku na vulavula loko Xitsonga xa mina a na ha swi koti ku endleka yini va ngheniseni swa fana leswaku a ni ku ni ta vulavula na n'wina loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we mara na swi vona ku i swilo swa leswi swi mi khumbaka leswi nghenani mi byela matitwelo ya n'wina a ni ku ta vulavula na n'wina endzhaku ka awara yan'we ngopfungopfu vaxisati hi ta vulavula hi mhaka leyiwani kumbexana endzhaku ka awara yan'we ni ta vulavula na vaxisati ntsena sweswiwani a hi tweneni matitwelo ya n'wina i vutomi bya njhani lebyi hi nge le ku byi hanyeni va ka yini 0860 nongona ku eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingixo ra mina namuntlha nkulukuva Adams va tlhelele la. Good morning, Commissioners. Parliament can confirm that I have a very problematic laptop, and my laptop is either in for repairs or frozen, and when I became aware of the emails, I really don't want to lie. I think you would not have to lie, so you don't even need to. No, Commissioner, at any rate, I was aware of the Roof 3 a few months ago, but loko va kha va njhekanjhekisana laha loko ma ha swi tsundzuka se va tlhelerini namuntlha va le ku nyikeni mbhoni ta twa ku va fambisa ku yini hi ndlela yoyoleyo 0860 002543 a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani njhani epfukeni minjhani bati epfukeni khalanga na ku vulavulanyana leyi ya ku yima hi cina mani ni nga tivi ku ta ku ni nga ri no hleketa na matitwelo ma mina ni vona nga ri hi kala information loko ngopfungopfu swi ta ka timhaka ta tikhoto ku nga ri hina hi tlharihe ku hi nga nawu i yini reason ya ku khalanga hi ya cina loko ku ri na tikhoto kumbe mina va ku sweswiwani no mi nyika example lowu nga hanyi khalanga va ku n'wina mi le khoto lava yin'wana mi nga ri katsa ka swilo swa tikhoto mina okay na a yi hanyi khalanga example hi mina sweswi ni onhini khalanga kumbe ni onhi ka makhelwana ni ya khoto family ya mina yi recruita vanhu va ya cina a nyangweni wa khoto va ku gaduka a huma a nga wonangi nchumu why hi nga tshiki nawu wu tirha ene xo sungula loko endla xilo i ri mutswari khalanga ku wa hleketelela vana va wena swa tifoni hleketelela vana va wena tani mi vula mukhalanga i hahani wa munhu i papa wa munhu i mhani wa munhu mundzuku loko ya endla swilo leswiyani hina vana va ya kula njhani tiko ri ku yini ri ku mhana wena i va voneni va ndze yini I think hi pfumalanyana information khalanga loko swi ta ka tikhoto kambe i vuxokoxoko byihi lebyi va ku hi kayivela byona hi ku vona ka n'wina hi kayivela ku ta ku khalanga loko munhu a onhile a nga ranga a fanelanga kuma beyili ni vona nga ri leswi
mina ni matitwelo ma mina ni vona nga ri hi kalela swona ku ri loko munhu o nyikiwa bail kumbe a nga nyikiwi bail hi va na problem and then ku va ku kha ku tirha nawu i nga ri hina hi va hi tlhariha ku hindza nawu loko ni languteni loko ze hi kota ku ya yima hi cina tikhoto kumbe hi hlengeletana hi ku swimanimani i ya khoto mundzuku hi fanele hi ya cina laha ku ri a nyikiwa bail nawu wu ri yini ani van'wani va chava sweswiya swa ku nawu kama un'wana wu pfa u komba nge ri ku voyamela tlhelo ro karhi kama un'wana nawu wa xaviwa hi van'wani va vulaka sweswo mara u nga xavi mara a hi tshike nawu wu tirha khalanga hi ta kota ku cina loko se wu fike makumu ku ri gaduka i na nandzu kumbe a nga na nandzu na sweswi a hi tshikeni khoto yi famba hi tshika ku ya cina ende dose a khalanga lowu swa vava sweswi ni swi vulaka hi khalanga ngopfu loko mi swi tisa ka hina hi vulavula ku ririmi leriwani va ri ti ri yini tinxaka tin'wana khalanga loko hi ya yima hi kha hi cina i nga ri hava vana va vona va ya kula njhani mundzuku ku cina futhi swi tlhela swi dinga swi antswa ni vula ku mi hluvula ni vula swona khalanga loko u hleketelela yini vana va wena mundzuku ni mi twini ku ri na vo va endla leswi a hi khalanga hi pfaleni nko a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va yimise ku yini hlekani bonke mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mingiseri inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we Fadiel Adams u vula leswaku u xixima swinene khomixini ya madlanga ku tengiwa ka nandzu wa phorisa Surgeon Fani Nkosi swi hundziseriwile emahlweni mpimo lowu vanhu va endlaka hi wona swikweleti wu yile ehansi eka ntlhanu wa tin'hweti mahungu hi xitalo hi awara ya n'we mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Bongi n'wam'wanati Maluleke mhla wa mahungu wa ka Munghana Lonene FM wa xiyimo xa le henhla a ku tisela mahungu a ku hi ndlela le mata va ko hi awara ya n'we a hi tlheleleni a hi ri na swo vulavula hi swona nangona ku Afrika wa vulavula wa rixaka a hi ri na swo vulavula hi swona kambe hi nge tshiki yindlu yi tshwa hi mhaka ku leswi hi ta vulavula masiku ya ha tele hayi va ka hina no a hi amukeleni Lomingisi ri nhlekani Butpet minjhani hi pfukile hi ngo vona buti hi pfukile man I can't mi ni phushe ku ndzeni la ku vulavula hi leyi vulavulaka hi yona Butpet i khale mi kha mi khuza maka mi ringetini mi kombisa mi tlhe mi byela vanhu ku vulavula marito yo biha aka social media na leswi swa khomisa ni ze mi tisa expert kwalani va hlamusela hi swona and it's a very serious criminal offense yi kambirhi Butpet i crime and injury awa bandit magistrate wa swi kota ku humesa xigwevo xi fika xi ku gweva 6 months kumbe 2,000 rand kumbe ku gweva 2,000 rand na 6 months i kuma that both sentence simultaneously yi vitaniwa crime and injury alternatively yi va public indecency Butpet ene n'wina mi le ka position ya kahle ku mi nga complain on behalf of the state n'wina mi ri complainant ene maphorisa ya teka case leyi ya yisa mahlweni yi kahle ngopfu case yaleyo loko ri ku yi ri apulukwana because the newly appointed provincial commissioner Skiepers i ta yi landzelela to the fullest i serious criminal case Butpet ni veke kahle i ri mi kha mi vulavula mina that's why ni nga xi rhandzi Xitsonga ni fana n'wina like ni tiva tindzimi tin'wana swa nyumisa mi fana mina yini mi fana mina yini n'wina mi ri loko mi ya vuya ka next life ka lava ku vulavula rini leri ya no ka vutomi lebyi landzelaka ni kombe mi nga ha ni katsi ni a na hala ku va na n'wina a ni na ku va na n'wina hayi swi swa n'wina se swi ni karharisini ma yer swa karhalisa Butpet ene swa vava ma swi twisisanyana swi vava ngopfu hikuva vanhu lavawani how many times mina ni ri in TikTok a ni ngheni swi swa TikTok hikuva ni vone vanhu lava vulavulaka ririmi ra mina i tinhlamba ntsena and a ve le ku swi dyondzeni so case ya leyi serious swinene Butpet no fanele mi teka goza ra serious evidence yi kona musi kwalano aka leswiwani aka tifoni yi ko
ene yini va endla leswiwani judgment ya kona va magistrate va expedite a yona case leyi nga ta teka more than 3 months before va humesa verdict crime and injury mara ande ka ku tsutsumela amaphoriseni na hinkwaswo leswi ni byele kona ke yini ka rixaka ra hina hi ku vona ka n'wina loko ku ri ku na lexi nga onhaka Butet a ni swi tivi ni nga ku yini hina hi lahle mativa loko va ku vatsonga hi lahle culture a hi dume hi ri vanhu va respect tanihileswi ve nge hi chava no tsongola xa munhu a ni tivi ku swi onhe yini swi onhe mhaka ya ku va vanhu va misplace swilo mi ze mi swi vona na leswi ya vana loko va vuya ngomeni hambi va ri mayiwayiwani I'm not sure Butet yo ni nga chava loko mo va vona vanhu lavawani leswi va swi endlaka vo ri endlela hi loro va cince swilo kahle ni byase yi nyekanyekile Butet BKM Tombeni ne mina a ni na pride ya ku ni Mtsonga surely ni khensa ku ni tiva tindzimi tin'wanyana no swi loko mi ri kwala xilungwini mi vheta mi va mani mi ve mi va ngiyakhuluma mi ve mi endla njhani ma va vona lava va nga mbala tinjhovo ni fana na vona because lava va na dignity va na respect and that's why hina hi ri hava hosinkulu I think hosinkulu ya hina hi yena King Goodwill Zwelithini I mean King Mrs Zulu ka Zwelithini that's why hi ri hava hosinkulu hi disrespectful na nyuma mina ku va sweswi a ni vuli hi next life Butet n'wina swantswa mi swi nyike nyana bonus mina ni swi nyike bonus na chava famba thank you inko ay va ka yena no hi huma njhani ka xiyimo lexi kambe mani Princess M ni ta huma njhani ka xiyimo hayi kona va ka yena nhlekani ahe njhani Butet bota mina hi pfukeni mi njhani bota hi pfukile man I can't on behalf of Matsonga ni pfumeleleni ni nyumela Matsonga hinkwawo ka leswi hi nga swi vona kumbe ni apologize ka leswi hi nga swi vona ka social media na mi swi ni panishi munhu we le ndlwini ni va na ku tivutisa ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu na a lot of people tanihi ku hi huma ti-village-ini van'wani va hina hi saleli ndzhaku ka swilo se na loko hi nghena ka social media a kha hi wela caramel ku hi lava ku duma hi swilo swa wrong and leswi swi nga tisiki muhandzu yinene ka phati ya vumunhu munhu un'wana na un'wana u na dignity ni n'wi vonisi sweswiya a ri hani wa javurisa a kha ni tlhela ni tivutisa ku vana lava va va na va chingeliwa hi leswi ku ri va chingeliwa hi swilo leswi va tlhelaka va swi humesa ku vona switshamo swa mhana wena swi yimise ku yini sweswo taniya ende swi phaka ndzhuti wo ka u nga ri kahle i vatswari vanhu lava nga yima va endla leswi a ni pfumeli ku munhu wo kwata a nga kwata a fika ka level a hi ku kwata leswi ya phela munhu wo kwata nge kwata a hlekelela a endla leswi va swi endlaka lahaya kambe xivutiso ku ta va ku a hi ro sungula swilo leswi ndliwa kumbexani kwele masunguleni a swi tshinyiwangi kahle a hi ro sungula swi endliwa but swi tikomba nga ku phatinyana liya ya vumunhu yi lahlekini mani yi lahlekini ku nge heti phela even na mini wanuna loko ni fika ni swi vona instead ya ku kumbe ni nyanyuka kumbe ni layeni no nyama se na loko ku ri hi ku va endla leswi va tibyele ku va ta huka hina vavanuna mani lava nga endla leswi a hi swona leswi va swi endlaka swa a va koti ku fikelela swikongomelo swa vona ku hi nge koti ku swi describe ku vo lo kwata vo lo tsaka ngopfu ko va timhaka ta social media ku la ku duma lero hi leswi swo na vanhu lavo suka va hlengeletsanini va fika ku mani u ta hi tiva kahle namuntlha na vo kambe va tibyele timhaka ta ku a ka social media hi ta twa hi vona ku ta vo va dominataku and va dominata but mihandzu ya kona a yi tsakisi loko ku ri hi ku in future ka ha na swin'wana kambe swi nga ta humelela n'wina van'wani mi nga ku switlweni mi nga ku hanyini mi nga ha continue mi endla swilo swa muxaka lowu hi ku mi poyila rixaka ra Matsonga mi poyila rixaka ra Machangana mi poyila hina hi ri hikwerhu hi ri tiko even na vanhu va le handle loko va fika va cheka globally a ni tshama ni swi vona leswi ya vo Thailand vo Vietnam vo Indonesia Jakarta a ni tshama ni swi vona mara loko ni ta swi vona la social media swi endliwa hi Matsonga ma ka hina a Polokwane na nyuma mani phati ya vumunhu ene phela mi nga rivali ku loko hi ri la Polokwane hambileswi swi nga ri ku swona ku twala u nge ti hina a hi le ka hina laha ma swi vona se loko se ku tlhe va mi vona mi kha mi ndla leswiya ve ri yini mana vo swi teka nga ri loko mi ri giyani mo tshamisa sweswiya
hayi va hosi N'wamitwa va hosi Minga va hosi Mdavula vuyisani vumunhu a vumunhwini vumunhu bya hala ka sayidi ra hina ra Matsonga byi lahlekile hanyuma loko ku ri hi ku ka next generation mina Botpet ta vuya kha hi vulavula Xichayina na Xijapani. mina ni tivi ku ta ni ri ku ika me anala ku vuya ni va kha va ku loko hambileswaku haxi ni swi rhandza ngopfu swi nga hamba swi ni tsandza loko ri ku swi vula ku ni ta vuya ni tlhe na hava rixaka leri hayi khona mani hayi ni mi twile bot ni mi twile na ku ba karhi ku fika laha ka ku hi va rivalerini ivi na vo va ta cinca maendlelo hi nge he voni swa muxaka lawa swi swo sungula no hetelela a Polokwane inkomo boti wa mina inkomo boti wa mina ni vula ku lo munhu loyi a nga ku tivi ku Giyani sweswi loko a vona vanhu i ri yini i ri have va huma le Giyani ani ho va huma Giyani swi vula ka Giyani ku ndisa sweswi kuva ha swona hayi mani a hi twini nawu vinhlekani hayi njhani hi pfukile minjhani papa hayi kona a khensa ai ya a ka ha ri na munhu la a ni swi tivi ku endlekeni mingisero me ni khomeli ku ve ku va na swin'wana swi kavanyeta 0860 002 543 na Thandizitha urhamba vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati ku katsa na netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July eGiyani Stadium hi Mugqivela na Sonto kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodhlele na switlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa. Vuxokoxoko tihlanganiseni na Stephen Mabunda eka 083 404 0434 kumbe Petros Mashinja eka 063 628 5835. We are a municipality where environmental sustainability, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni Nhlekani. a hi tweneni lava Nhlekani hayi Mfukeni Botpet hi pfukile minjhani hayi Mfukeni hey spoila ngopfu Botpet ngopfu ka sayiti ya hina vaxisati hina Matsonga machangani va hisa hansi ke hina hi dume hi ku hlonipha ngopfu mara leswi vavasati va swi endlaka Botpet a hi ku kwata leswi ya ifuta loko u landza sweswiwa u ka hluvula nge hluvuli swi vava ngopfu Botpet leswi va swi kambe hi fike njhani ka vanhu va muxaka wolowo phela swi swo fana na xibelani mani xibelani i ximbalo xo hlawuleka xa rixaka leri se loko munhu a ya ximbala a ndla leswiya i vula yini sa hina Matsonga machangani hansi ngopfungopfu hina vaxisati ku ri n'hweti ya hina va yi onhela a n'hweti ya hina ya ku saseka ya kahle vavasati va ya va hluvula khoti yi fambisana kwini na ku hluvula a swi fambisani Botpet a swi fambisani ende hi tsandzeka na ku ehleketelela vana va yena n'wana wa me loko ya n'wi vona vanghani va ku va hleka va ku vone mutswari wa we so a ya feyila xikolweni a ya endla swilo swa ku biha endla madzolonga ke i ntshikelelo lowu ya nga wu vona laya hi ntiyiso sweswi ntiyiso ku vana phela loko mina ni ri mutswari ni kutani vana va mehe va ya hlekuriwa hi swona loko ni kha ni ndla vuyada i swa Botpet na surrender me hi lwa surrender vanhu vona ni hluvulelini na ha ri na ndzhuti ke vatswari va me va ri yini maxaka me va ri yini na famba njhani xikarhi ka vanhu ni mi twi a hi tweneni van'wana khensile swinene 0860 002 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Nhlekani hayi buti wa mina mi ri njhani hi pfukile hi ngo vona hi buti mina ni la ku hampukanyana ka leyi mu nge le ka vulavuleni hi yona ni la ku vulavula hi ya education mi nga se ya ka education leyi nga ka yona miri yini yona yo ka yi nga pfuni nchumu kumbe ni lawa ni kota ku swi tiva hi ta vhele ku ri ka yi pfuni nchumu hi huma ka yona yi pfuna nchumu Botpet vanhu vo yo huma vumunhu byi yo huma vanhwini se ay kona la ay amkeleni un'wana Nhlekani njhani hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a khensa i Xikalavito Midrand lano Xikalavito Nhlekani Botpet me na comment ile ya ne fafa
na mitwa mi la ku khomenta yona ene na swi lava ku mi khomenta yona a na xiphiqo na swona kambe ni la ku mi vutisa ku leyiwani van'wani va nga nghena va vulavula hi yona n'wina mi ri yini hi yona a na hala ku ta kwalani ku na ku khomentelani sasa tlhela ni katsa na yona leyi ya ku hluvulela leyi inkomo hi ku botpet swilo leswiwani hinkwaswo ku angarhela vumunhu a bya ha ri kona emunhwini hi swona swi endlaka ku hi va hi fika ka xiyimo lexiwa mina a ni ta ku loko a ko va na tidyondzo van'wana va ya swi vonini a timola tithoyilete va fika va yima laha xivonini va ti languta ku leswi ni swi hanyaka aka rixaka leswi swi hanyaka ka vanhu swi fanele miri lowu wa mina lowu ni nga ti languta laha xivonini na kumbe a swi ta antswa vanhu a va ta sungula ku twisisa ku a hi wiseleni vumunhu na nhlonipho evuton'wini ni vuyela ka leya NSFAS Botpet sweswiwani ku na tibiliyoni I think it's over 2 billion leyi nga vuya hikuva a yi allocate ka vanhu va rhongo lava a va nga fanelangi ku yi kuma ivi munhu byebye i aplayela yini NSFAS i karhi i swi tiva ku wehe i le henhla ka threshold leyi lavekaka a hi vumunhu byebye ku kala vumunhu mpela ku kala vumunhu na ti-officials leti ti processaku ku nikiwa hi mali yaleyo va tsandzeka ku swi vona or ku swi vona ku hayi munhu loyiwani a nga qualify i le ka threshold hi le henhla Botpet ni chairperson ya SGB a xikolweni xin'wana kwala Midrand munhu i apply leswi henge i exemption ma swi tiva leswo swa ku loko nga koti ku hakela i nga koti ku hakela munhu u hola 750,000 per annum hi lembe manito a apply exemption se van fonela va ku hey na situation ya so se loko ni vitana nkulukumba loyi ni vutisa ku why endla so ku threshold na spreadsheet xa kuma ka department ku munhu i qualify ku kuma mali ya exemption loko a ri lano wa swi tanjana matanhlamulo ya nga nyika yona hele matimba ngopfu kahle kahle loko a nga ri mhaka ku hi le xikolweni a fanele n'wi ba a ku ni xave movha wo durha swi fambelana kwini swo ku we ya tinghenisa swikweletini swo durha i nga hakeli n'wana xikolo xa n'wana ivi munhu byi nga huma evanhwini ene loko Botpet a ni rhandza ANC loko hi nga si za hi vuyela ka ku tisecha hina vanhu hambi ko nghena yin'wana phati yin'wana ya South Africa swiphiqo leswi hi nga na swona swi nge pfuki swi fike makumu a ni tiku manitwa se ku tisecha ka kona hi loko hi endla yini a ku vi na tidyondzo ku va na tidyondzo ku fana na loko Botjabu ku ta va na tidyondzo njhani hi ku ko va Afrika wa vulavula yi nga kateka vanhu mi yi rhandzaka a ni swi tina ku ncini xi endlaka ku mi yi rhandza kambe loko wo ya ka hambi ku ri ka swiyenge swa mabulu loko mo ku va munhu loyi a nga le ku vulavuleni hi tidyondzo a nga vi na valandzeri vo tala ku fana na loyi munhu a ngo hluvula hi swoho phela a ni ri swilo swa rhongo swi spread fast ku tlula leswinene so a hi fanele hi nga karhali hi va na tidyondzo ku hayi a hi vuyeleni a vumunhwini sweswiwa Botpet na ku mi nyika xikombiso xo hetelela ku hume nawu lowu a ri towele mapatwini phorisa ri nge vi kona hinkwako lomu hi famba kona loko ni overtake aka barrier line ya NHS vanhu va fa phorisa ri va ri koho kwalani or nawu lowu a ri to wu ya na affecta njhani loko vanhu va ta va fini i vumunhu a hi vuyeni a vumunhwini loko hi drive patwini hi drive hi ku landzelela ti-rules and regulations ta patu hayi ku hi drive kumbe mitlharihini ni la ku rhangela luwa hi swo swi hi dlayaku ene a ri to yi nge pfuki yi pfune nchumu hi mhela na mavula namuntlha hi ta vuya kwalani wa lembe leri taku va ku vanhu va ha ri ku feni vanhu va ha ri ku feni mara a ri to yi koho nimetweni inkomu khensile xikalavito xiyimo xo tika himpela milawu yi nga va yi ri koho kambe na vumunhu wa byi ri koho phela khale na milawu a yi ri koho kambe xivutiso lexi hi nga ti vutisaka xona kumbe hi nga vutisana xona nhlekani loko ku nga va ku vumunhu byi dlaya hi yini hi timfanelo madoroba yo hambanahambana minkarhi yo hambana vutomi bya kahlula kambe kungu ra stokvel ri fanele ku ya emahlweni naswona eka FNB app swirho swi kota ku vona mali pfulani akhawunti ya FNB stokvel kun'we hi tirhelo ra digital hambi mi ri kwihi emisaveni ivi mi vona mafambiselo ya mali kun'we hikokwalaho ka yini ku fanekele ku va munhu un'we ntsena loyi a vekaka mali tihlo hi FNB digital stokvel account swirho hinkwaswo swi nga landzelela mali ya stokvel eka FNB app cincela eka digital stokvel hi FNB namuntlha FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo FNB i xiyenge
bangi xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Ai amkeleni lava mingiseri Nhlekani. Nhlekani Khalanga Nhlekani swinene. Ai papa. Nongonoko munghana lonene i na nongonoko lowu pfunaka rixaka hinkwaro mara vanhu va endla swilo swin'wana hala swo ka va nga hambali se na timhaka leti a hi ri na to ha ngheni ka tona hi mhaka ya vona i mpfilumpfilu ntsena leyi endliwaka. Hayi va nghena ka tona ko va mhaka ya ku mina no twa i nga ri kumbexani mina ni yo swi teka u nge ti swi poyila mina ku tlula leswi van'wana va nga va ku va kha va swi tekisaka swona kambe ni pfumela ku na timhaka tihi leti mi nga va ku mi lava ku vulavula hi tona swi na nkoka ku mi vulavula hi tona ni ali kambe laha a ni lava ku hi kota ku hi tlhe hi languta i mhaka yaleyo ya ku leyiwani yona ke miri yini hi yona na leti mi lava ku ta na tona a swi mi siveli papa. Okay Khalanga loko munhu a dyondzisa n'wana xikolo a nga n'wi dyondziseli ku i la ku vuyeriwa hi n'wi dyondzisela leswaku CV ya yena yi va yi ri kahle mahasho wa mina mara ku na vatswari van'wanyani lava va demandaka swilo loko se n'wana a humelelile a ri karhi a tirha kahle se wo twa ku a va swi tivi ku hi mina ni nga hlupheka na vona ni va hakelela school fees ni endla yini sweswiwani a va ha ni voni a hi demandi n'wana i fane a tisa swilo ka papa hi ku rhandza ka yena mahasho wa mina a fika ku papa ni xavi suti hi leyi tekani mi ya mbala papa ni mi kumele swo karhi hi leswi fambani mi ya tirhisa hayi ku demand a hi va dyondziseli ku ri va fanekele va kota ku va hi endlela swo karhi a ni na hina hi ti endlerile a hi endla ti-CV ta vona ku ti amukeleka lomu va nga ta kona i ntiyiso ngopfu loko ni vuya ka vana n'wana un'wana na un'wana la nga na ti-qualification ta le henhla swinene ani loko a endla CV u fanele yi endla xikelentoni nyana mara ku ri na leti a nga ti tsala na ti-qualification ti heleli hi ku to ni yisa le HR a fika a languta ku loko no employa munhu loyiwani swi vula ku ri timhaka ta mina ti herile munhu loyi ta ni tekela ntirho se mi ta apply mi ri kwala ndzeni n'wina vana mi kombisa leswi n'wina mi nga khoma swona hi ku swi ta mi dlayela ku mi nga tekiwi hi mhaka ti-qualification ta n'wina ku va tiri a henhla swinene. No, mi vula ku loko sweswiwani ni fanele ni teka poso va ku Mathewula ku na poso ya CS1 no vuka ni va komba diploma yaliya ni nga yi kuma Giyani College ni miyela ivi va ni thola loko se va ni thorile ni va komba ku hayi ko kahle ni na degree ni nga yi kuma University of Pitori na degree ni nga yi kuma University ya sweswo ku to humelela post kwalaya va nga swi tivi n'wina mi tumbelerile ivi mi apply ka post yaliya mi va komba vun'wina bya n'wina hi ku vanhu va na nselo Khalanga va ta ku pfalela tindlela hi ku vona ku u qualifya ku hindza vona u ta va tekela position loko zi nghena laya mi ya ka HR mi kuma ka nga na swona sweswi va teka CV ya n'wi va chela ndzeni ka dustbin mi vula ku yini phela xihlohlo xikulukumba ngopfu ene xa chavisa mi vula ku na vanhu lava nga le ku mintirhweni va nga le ku tirheni va nga ri ku na maphepha va kumeka ku va ri na maphepha matsongo ka vanhu lava va nge le ku ngheneni ntirhweni ro sungula lava kotaka ku hetela va pfala vandla leswi hi xinghezi mi nge i gate keeping. mi le ku tirheni mi na ti-qualification ta n'wi leti mi nga na tona munhu leyi a taku ndzhaku ka n'wina i na ti-qualification leti ti hindzaka ta n'wina se a swi chavisi sweswo hi Khalanga leswaku loko no qacha munhu loyi ku nga va na swin'wana a ni loyi qacheriwa ntirho wa yena mina ni qacheriwa ntirho wa mina loko a promotiwe to promotiwa xiphiqo i yini ye Khalanga ni vula ku phela ma swi tiva ku humelela yini langutani mina ni ri ka munghana ni le ka munghana lonene yena mi se khale ni ve ka munghana lonene ku sukusa hi 2007 ani ni la ku va na 20 years lembe leri taka next year se loko ni ri la ka munghana lonene mi vula ku loko ku ka ku ta va haxi lavan'wana a ni fanele ni endla njhani ni ku va nga n'wi tekeli hi ku va nga n'wi teki un'wana n'wana i ta hi swa yena un'wana na un'wana u ta hi swa yena Khalanga a ni le ku aleni ka swona sweswo mara a hi swi langutiseni kahle sweswo un'wanyana ni fambi na yena a fika humesa sweswo a nga tekiwi ku tekiwa van'wana ma swi vona le a kha huma ku hala ka hina kwa Nemetri
ya mi ri na onel ke a Dakar. leswi va swi vula ku mingiseri la hayi leswi swa ku onela ni vula leswi va swi vula ku mingiseri hi leswi loko ka ha ku thoriwa munhu loko va ku kombani a ni vancindani va hi kumela loko va ku kombani va kombeni lava vancindani ku leswi swi tirhisa ku yini hi nga va kombi hi ka hi ku yini va ta hi tekela ntirho o ngo ni tekela ntirho cindani i loko wa yena ntirho na mina wa ka mina ni thoriwa wa mina ntirho ntsena a hi amukeleni lava ni hlekani yena vaxumi papa hi pfukile hi ta pfuka hi kwini ka hi chavisa hi limi taka na yona kokwani a ni tina nchumu mina se ya mina mo ni ta na yona hi kokwani Khalanga ma swi tiva ku leswi mi vavisekaku hi swona hikuva munhu a tikuma a suse mpahla ya yena loko i nge na yena loyi a susaka mpahla wa vaviseka swilo leswi a swi fanele swi nga vi kona cause mhaka leyi a hi leyi yi nga yinene hambi Adam na Eva loko va ta tikuma va nga ambalanga va yi va tumbela se mi ri yini hi mina namuntlha manana wa mina va ya va fika va endla mhaka ya ku fana na leyi kambe mhaka n'wina kokwani Khalanga i ku vumunhu byi sukile ngopfu aka hina ende swo ta swi ta nyanyisa ngopfu hala ka hina Matsonga Machangani hi mhaka ya ku loko mo langutisa swilo leswi nga hala ka Matsonga Machangani swi fike swi onheke ngopfu i ku hinkwaswo loko mo swi langutisa ku kokelana ku hala ka Matsonga Machangani yo mhaka namuntlha hi na Matsonga Machangani ndi titwa njhani mina kokwani Khalanga kumbe yena munhu loyi a hluvulaka a yima cause khodo a yi tsemi hikuva munhu a nga ambalangi ku na vanhu lava tirhaka na timhaka to leti ti va kwatisaka swa vona i ku va va rila na swilo leswi va rilelaka swona mara a va rili va nga ambalangi se vumunhu kokwani Khalanga byi humile aka hina vanhu ho va swiharhi ni swi twa ko tala ngose se swa ni karhata mi vula yini loko mo ku vumunhu byi humile ka vanhu vumunhu byi hume ka vanhu hi mhaka ku a nga ha vule nchumu hi miri wa yena kokwani Khalanga mi lava ku ta vula ku loko i ngi ni ri munhu ni nga ri xiharhi hikuva lexi fambaka xi nga ambalanga i xiharhi loko ku ri ku mina ni swi twa ku ni munhu na ha ri munhu luya wa tolo ntolweni ndi nga swi endlisa ku yini ku va ndi susa swiambalo a ndzi swi rhandza a ni rhandzi miri wa mina ndi tala ku vulavula hi ku loko i nge hina vanhu ho rhandza swilo swa hina ku fana na kokwani Peluka leswi va hi rhandzaka swona Munghana Lonene swi vula ku a ku ta va ku ri kahle ngopfu vanhu hinkwavo Matsonga Machangana hi ta va sweswi hi karhi hi yingisele Munghana Lonene mara swi ti komba hina van'wanyana hi nga ti rhandzi cause mpahla ya mina kokwani Khalanga ndi nge yi teki buruku ya mina leyi ni yi cukumeta madakeni swi fana na miri wa mina a ndi nge wu publish kokwani Khalanga nemetweni no ndi khensile man khensile papa na khensa swinene mani hi hetisela hi lava hi nga siya mahungweni ya misava hi ndlela leyo loko ni vuyeni la ku vulavula na n'we vaxisati na ku ta twa n'we ku n'we vaxisati mi ri yini loko xiyimo xi tetani kumbexana ku na swin'wana hi nga swi twisisiki a hi amukeleni lava a ka ha ri na munhu la 0860002543 tsundzukani namuntlha hina nongonoko lowo wo hlawuleka ne nongonoko lowo wo hlawuleka lowu tisiwaka ka n'wina hi ku seketeriwa hi va hofisi leya vanhleri va tikota kambe ke muyingiseri un'wana hi loyi i nhlekani hayi minjhani hi pfukeli minjhani mani hi pfukile inkomu sesi mata swa nyumisa swilo leswi endliwaka hina Matsonga a hi ri na ndzhuti a hi hloniphiwa mara namuntlha ti chicha xiyimo swa nyumisa maswithu a ni nga chavi ku vulavula ririmi ra mina Joni mara sweswi ta nyuma swa nyumisa mata swi nyumisa ngopfu kambe i fike njhani a ni swi tivi mata a ha ri na ndzhuti no twa a ha twiwi a ni ri proud ku vulavula Xichangana na mulungu ni vitana vito ra mina a tirhweni mara namuntlha mi rhange mi ya yima le vhete va hi hleka loko hi famba tithekisini va ku Machangana tololo a swa nyumisa ma swi tiva ni ta chana vulavula ririmi ra mina mi nga chavi kumbexana swo lava ku hi dyondzisana hi fanele hi endlisa ku yini ku ya mahlweni kumbexana hi fanele na hina tanihi rixaka hi tshinya vanhu lava va fambaka va hi onhela mavito tanihi rixaka a mi swi voni mata a ha hloniphiwi hela a ha twakani loko hi vulavula hi loko a vo swi ta ku swilo leswi va nge le ku swi endleni swi le ku hi onhele vana va hina va le ku tikeliweni lomu ku fambeni hi mhaka ya maendlelo ya hina vatswari a hi ti hlonipheni vanhu va hosi Machangana a ku ri ha vanhu na culture yi vuyisiwe hi Machangana a xilungwini ka ha ri hava swa nyumisa ngopfu ma swi tiva a hi ti vuyiseni vanhu va hina na 3 months bongo hinkwako Jehovah
si nga tirhisi rito rero ka xiyanimoya hi nga tlheli na hina hi dyondzisa van'wani swilo swo ka swi nga ri swona na swi twa ku mikwati sesi wa mina kambe hi nga swi nyanyisi ni khomeni mingisero wa mina ni khomeni mingisero wa mina a swi hi nga ri tirhisi rito rero hayi rero hi nga ngheni ka rona a hi vulavuleni hi yo mhaka hina tanihi rixaka hi tiveka hi rixaka ro xixima ro hlonipha ro ka ri nga tsongoli xa munhu a ni tivi hi fike njhani ka xiyimo lexi va ka yini ai khona ni khomeni mingisero mina voloreta sese la kambe ke ni tshemba ku lava hi nga ta bula na vona ku ya mahlweni va ta hi pfuna ku va hi twisisa ku hi yisa ku yini mahlweni ni teka vaxisati ntsena loko ni vuya ku fika laha ka hafu ku phela wara ya n'we kambe sweswi mahungu ya misava hi lawa na sesivongi n'wam'wanati Maluleke ya vongi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na vongi n'wam'wanati Maluleke Kensile Khalanga kuserwa nkarhi mingiseri lawa mahungu ya awara ya n'we inhlekani ku langutisa eka hungu leri ri nga rhanga emahlweni eka awara leyi xirho xa palamende xa vandla ra NCC National Coloured Congress Fadil Adams u vula leswaku u xixima swinene khomixini ya Mahlanga na mutshamaxitulu wa yona Mbuyiseli Mahlanga leswi va kona endzhaku loko Adams a ri konanisiweni mayelana na vumbhoni bya nkarhi lowu nga hundza lebyi a nga sungula ku twa hi ta byona kusuka eka khomixini n'hweti ya Dzivamusoko na n'waka Mwahluri Mahlanga u vutisile Adams leswaku kwalaho ka yini a rivarile hi ta xilemukiso xa mayelana na mfanelo yakwe yo angula eka leswi a rhumeriweke hi n'hweti ya Nhlangula N'waxemo Adams loyi a nga ku nyikeni ka vumbhoni eka khomixini ePitori u hlamuserile ntirho wa tipolitiki lowu nga n'wi talela na ti-email to tala leti a ti kumeke tanihi swivangelo swo rivala ku angula. You're the only man besides my father who's ever given me a beating. That's how much respect I have for this commission. Now, thank you. not about me chastising you, no. But thank you for saying you take the commission seriously. Now, if you do, you receive an email in October 2025 telling you about the Rule 3 notice. You respond to it 11 days later. I will tell you now that it is hard to believe that you would forget about that communication. Kutengiwa ka nandzu wa phorisa leri yimisiweke nyana ku tirha Sergeant Faninkosi swi hundziserile emahlweni ku ya eka siku ra vu-15 n'hweti leyi taka ekhoto ya xifundza ya Pitori xikongomelo xa ku hundziseriwa emahlweni ku ta lavisisa mhaka leyi khumbaka swa tidokete Nkosi loyi a tirhela eka xiyenge xa vugevenga byo kunguhatiwa u yimisiwile hi n'hweti ya Nyenyankulu ku tirha u khomiwile endzhaku loko xipano xa maphorisa xi sechile eka rakwe en'walungwini wa Pitori muvulavuleri wa xiyenge xa vuchuchisi xa tiko Lumka Mahanjana wa hlamusela. Faninkosi appeared for his first appearance at the regional court here at the Pretoria North Magistrates Court. The matter was postponed to the 15th of September for the disclosure of the docket. This is very important for the state to disclose the docket to the defense before the trial commences, so that the accused can thoroughly prepare for the trial. Mpimo lowu vanhu va endlaka hi wona swikweletiwile ehansi eka ntlhanu wa tin'hweti leswi vangiweke hi minxavo ya le hansi ya swakudya na mafurha tinhlenhle letintshwa ti nga humesiwa hi xiyenge xa Statistics South Africa ti kombisa leswaku mintsengo yi le ehansi swinene loko ku pimanisiwa kusukela hi lembe ra 2010 leswi swi va tano hikuva mintsengo ya swakudya swo tanihi ti-cereal mavele xinkwa xo basa na nyama ya homu swi ri ehansi nhloko ya xiyenge xa tinhlayo eka Statistics South Africa Joan Pierre Tereblanche u vula leswaku ku ya ehansi ka mintsengo ya mafurha swi vile na xiave xa kahle. The headline inflation rate cooled for the first time in 5 months, declining to 4.3% in July from 5% in June. The monthly increase in the consumer price index was 0.2%, down from 0.7% in June. The slowdown can be attributed to three main factors: softer inflation for food and non-alcoholic beverages,
lower municipal tariff increases, and a decline in fuel prices. Food and non-alcoholic beverages declined to 0.9% in July. This is the lowest print for food and non-alcoholic beverages in more than 16 years. Olobye wa vurimi Vele Ocampo vula leswaku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa swindomundomu se swa lawuleka hikwalaho ka vuphakeri bya kahle bya miri ya nsawutiso. A vulavula eka nhlengeletano ya swa vurimi leyi khomeriweke eMudimule. Ocampo vula leswaku ku xaviwile kwalomu ka 13.5 wa mamiliyoni ya mirhi ya nsawutiso kusuka ematikweni le handle naswona yi tirhisiwile etindhawini to tala ta tiko. Kasi loko swa ha ri tano Ocampo tlhela vula leswaku mfumo u ta tirhisana na van'wamapurasi ku landzelerisa swiyimo swa maxelo yo hisa swinene no pfumala mpfula tanihi leswi ku nga maxelo lawa ya languteriweke kwala ku fambeni ka lembe na le masungulweni nyana ya haxawa. U vula leswaku ku tirhisiwa ka thekinoloji yintshwa naswona swi nga pfuna van'wamapurasi ku pona eka dyandza. From government side, we must assist them, we must help them to overcome these problems. Some of the things that will make it easier for them are the investments that was done in technology and in innovation. Let's take, for example, the seeds that we plant today. It differs from seeds that we planted 10 years ago. It are more drought resilient. It can grow better in poorer ground conditions. So there are things that will make it easier for our farmers. Our farmers know how to farm. We must, from government side, allow them to do that. Xiviko xexo xi kimeta mahungu ya hina ya awara ya 1 ku langutisana kambe hungu leri ri nga rhanga emahlweni eka awara leyi xirho xa palamente xa vandla ra National Coloured Congress Fadiel Adams u vula leswaku u xixima swinene khomixini ya Madlanga xikan'we na mutshamaxitulu wa yona Mbuyiseli Madlanga. Mahungu ya sweswo man'wana ya ta tlhela va kona le ka awara ya 2 mi ta tiseriwa wona hi Rulani Mzamani enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana timaluleke. Johannesburg Tembisa Alex Nafowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Tuzavrongo 3 to 5 exikarhi ka vhiki na the Quintinizer mi rhandza swinene ina hi wa yinsiri na me swi tani mawutani wa ta ku byela marito lama ka ha ri mixo swi tsakisa ngopfu va kona vanhu vo lo tshama sweswi va rindzele ti-SMS text ta nghena to ku I love you baby good morning loko nga si kuma message wa good morning i tlele njhani I love you sweswi loko nga ta nghena hi ma-9 a vo lo ku tsundzuka se a vo lo borheka kumbe munhu a ri restaurant a ka dya swinyotinyoti a nga ku hleketi loko se a xintwanini a fika khomela fuku ri ku a ku hleketaka message wu tsariwa sweswi hi ma-4 3 to 5 Tuzavrongo exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlekani Botphethe na muhumelerisi leswo provela ku leadership yi na xiave xikulu swinene a xikarhi ka vanhu. Loko moze mi nga ri na vurhangeri se ku na probleme kwalani hi ku leswi nga le ku humeleleni ka hina i mhaka ya ku pfumaleka ka hosinkulu. A hi na munhu loyi hi nga n'wi yingiselaka a vulavula, a hi na munhu loyi a nga hi kombaka direction. Ho va vanhu un'wana na un'wana wo ti hanyela leswi a lavaka ku hanya swona. Leswi nga le ku humeleleni swi hi komba ku se munhu byi huma hi mafasitere. Hi ta sarisa sweswi hi nga ha ri vanhu lava langutekaka vanhwini, hi nga ha ri vanhu lava hloniphekaka. Onge leader to be honest hosinkulu a hi fanele hi va hi ri na yona. Loko hi nga ri na yona ku vula ntiyiso ku na leswi nga ta humelela swo hanya hi ku a ku na munhu loyi a fitaka ku yingiseriwa a rixakeni ra hina so far. I Mukasi ka Ndhambi inkomu. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044.
Clientele Life i-FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Humesa vuswikoti bya wena bya vuchef na spa. Kuma mintsovo yo fikela eka 80% eka switirhisiwa swa le khixini swa NutriFresh loko u xava switirhisiwa swo fana na 1 kg spa French garlic chili kumbe chicken polony hi $29.99 u hlayisa 12 rand kumbe 4 kg spa frozen mixed chicken portions phaketi rin'we hi $169.99 hi ti-Spa Rewards. Kusukela hi ti 11 ku ya fikela ti 23 August loko xitoko xa ha kumeka ntsena eka spa ku na swipimelo. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Hlikani khalangana Jindani Tshemba Mhlayisekini. Botpet ni swiponini leswi swa mali lava vo ka va nga mbalangi. Ku twisa ka mina a ni tshembi munhu loyi a tshamaka na nuna wa yena a sukaka ka swi tiva ku nsuka a vukatini a endla leswiyani a nga swi endla. A ni tshembi loko ku ri o va ri kona mhani ta ku wena wa ko ve swi tiva ku a wu na nsati. A ni tshembi khalanga va hisa ngopfu hansi mani va hisa ngopfu hansi na Matsonga hinkwako lomu wa famba hi duma swo ka swi nga ri kahle. Hayi mani yes loko o va ri koho wena wa koho u n'wi voni ve ti caca inkomu. Inhlikani Botpet na muhumelerisi mina la angla kale ya vanhu va le mugangeni wa ka Dzingidzingi na bote lava nga le ku kombiseni ku vilela ehandle ka khoti ya le henhla ya le Polokwane laha hina machangani hi tala ku tiphata hi ku hi machangani yo chava ku tsongola xa munhu kambe sweswiwa swi le rivaleni leswaku hi machangani va ka va nga ha chavi ku tsongola xa munhu hikwalaho ka ku hi nga ti hloniphisi eka vanhu va tixaka timbe. So leswiwa swo vula ntsena leswaku vanhu lava nga le ku kombiseni ka ku vilela va chicha xindzhuti xa rixaka ra hina Matsonga vumunhu byi humini emunhwini hi swi vonini eka siku ra namuntlha laha sweswi namuntlha hi nga le ku poyilekini swiyenge swa mabulu a swi rivali a mi ri na Mkhulu Hector Chavalala ka Gawula. Inhlikani Botpet na muhumelerisi na vayingiseri ni vulavula ni ri na gome hi mhaka ya vamhani leswi va swi endlaku. A ni tshembi ku vamhani lava nga hluvulela kwale Polokwane leyi va hluvula swimbalo va sala va lo tani va va hleketeni vana va vona ku sungula hi ku n'wana u ya buliwa hi swona a xikolweni va kha va swi tiva ku swikolo swa masiku lamawani vana va kona ku dyondziwa hi ncancanca ku xaveleriwa leswaku vana va kumeka va ri kahle. Loko ka ha ri khale vana va ha discipliniwa a swi ta twisiseka leswa sweswiwani vamhani ndi n'wina a mi va hloniphangi vana va n'wina a mi yi hloniphangi mindyangu ya n'wina na maxaka ya vanuna va n'wina na maxaka ya n'wina. Loko va mi vona mi hluvulelini mi ndle sweswo va ku yini va buti wa n'wina va malume wa n'wina ke va ba n'wina ke hi ku na vo va ta hetelela va swi voneni. Hayi khona vamhani a hi hleketeleleni vumunhu bya hina na vana va hina na mindyangu ya hina na vatswari va hina hi ti hi hleketelela na n'hweti yaleyo ya vamanana mi rhandza ku vanhu va hi hlonipha njhani mi kha mi ndla sweswo. Hayi swa kwatisa mani i N'wamahlawuli kwala Midolence zone 9. Inhlikani Botpet na muhumelerisi timhaka leta ku dlurulela swilo leswo komba ku swi na vudomunyani xikarhi swi endla hina va ka mhani vavanuna hambi vo strike njhani mi ngo va kuma va hluvulele timpahla swi yisa xindzhuti hansi ka va hi poyila ha tipoyila ku vulavula ntiyiso loko ku ri ku hi ri hava solution ho tshika kunene ha tsandzeka no ri ya Maxinci la Devilsdorp ntirho ka ku ri ka xikhumba xa dzovo. Botpet vanhu lava va hluvulaka va hi nyumisa maphorisa a va tirhi a va va duvuli ti-rubber bullet a va lava ti-rubber bullet vanhu valava loko va va nyika ti-rubber bullet vambirhi va nge he hluvuli na siku na rin'we na ndhawu na yin'we ku nge he hluvuriwi. Danku Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Ntiyiso mingi salam gara lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka xitichi lexi xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko xi sungurile hi ta fika makumu sweswinyana hi hafu ku bela awara ya 13 ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi ya amahlweni hi ya bula na lava va Auditor General South Africa lava va nga vahleri va tikota va Afrika-Dzonga hi ta bulanyana kantsongo hi ntirho wa vo hi ndlela yaleyo. A ni kha ni ku loko ni sungula nongonoko lowu ni vulavula hi ndlela leyi swilo leswi swi nga endleka a Polokwane swi nga ni vavako ivi ni kuma hungula ka
mfundhisi va lava ku vulavulanyana na hina tani hi rixaka se a hi tweneni ku bona va ri yini hi mhaka leyiwani i Pastor Jolene lava hi lavaka ku va hi bula na vona eka nhlekani lowu va khumbekile na vo va kwala Polokwane ni tshemba ku hi ta twa ku hi tlhelo ra vona va angula va ku yini ku xiyimo xi tetani kusuka kwalano ni ta teka na n'we va xisati mi nga ni yingisela kwala mi nga kona nomboro i 0860 002543 hi ku haxela twi a studio 1 hi le a studio 13 a Polokwane hi ndlela yeleyo timhaka ta ntombi liya yi nga tshama yi ringeta ku la ku ta va Miss South Africa Chidima Adechina ya ala ku hela hi ku sweswiwani yi hundzeriwe mahlweni ku ya ka n'hweti ya nyenyenyani haxawa leswiwani swi va ka ku ta langutiwa ku kahle i munhu wa la Afrika-Dzonga kumbe i munhu wa le Nigeria ke kambe ke yimeni ya ka Pastor Jolene Manganyi hi bula na vona la hi twa ku va ri yini bona matitwele ya vona hi wahi mhaka leyiwani leyi a ni twa nga ri yo vava mintsene kambe swi tikomba onge ti rixaka ri khumbekile eka mhaka leyi Pastor Nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM mani Nhlekani Khalanga hi xeweta n'wina na muhumelerisi na vayingiseri hinkwavo Munghana Lonene FM mi ta ni tirhisa ku va mfundhisi ku mina minkarhi hinkwayo a ni tshama ni kha ni tiva ku no ti haxela ku na n'wi mi va mi ri ku yingiseleni a ni nga swi tekisangi swona kambe na khensa swinene ku na n'wi mi van'wani va vayingiseri hi leyi mhaka mani mi ri yini ka mina ni swi tivi na ku ni ku yini mani n'wina kumbexana mi ta hi pfuna mani kona ke yini inkomu Khalanga ni un'wana wa vayingiseri lavakulu kumbe valandzeleri lavakulukumba va nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ku hambi hi nga ri le kaya kumbe hi ri lomu hi nga kona ya hi update hi leswi humelelaka etikweni moni ku eka siku ra namuntlha ni tshoveke mbilu tanihi wansati eka n'hweti ya vavasati hi leswi hi swi voneke edorobeni ra Polokwane ene ngopfungopfu swi karhi swi endliwa hi vatswari va hina va mhani wa hina va hahani wa hina a swi tshamisekanga Khalanga swi khomisa tingana swinene hambiloko ho pfuka hi kwatile ku fikela kwihi kumbe hi vavisekile kumbe hi twa nga ku timfanelo ta hina ta kandziyeriwa a hi yona ndlela yo kombisa ku kwata leswiya i ndzhukano eka rixaka loko u vona va mhani lavakulu kumbe exikarhi ka doroba ra Polokwane High Court ya province hi ku navela ka mina a ni twa nga ku na premier hi nga a nga va a yo huma hi yexe va vhela va khomiwa ni vula leswi hi ku tshoveka mbilu ku khomisa vanhu a swi kahle mara hi ku va va yimela rixaka hinkwaro ra Vatsonga Machangani swi hi khomise tingana swinene hikokwalaho a ni ta ku ri ka vaxisati hambi wo khunguvanyeka njhani ku na maendlelo yo yisa ku vilela eka hina eka vurhangeri a ku na ndlela yin'wana yi nga endliwaka kumbexani hi ku van'wani ve ri a ro swo sungula swilo leswi swi kha swi endleka ku kha ku nga endliwi nchumu kumbexani va Ndhavezitha va nga hi pfuna kumbe a ni tivi hi fanele hi endlisa ku yini hi ku vona ka n'wina mfundhisi kahle tatana Khalanga na vayingiseri hikuva mhaka leyi va nga yi endla kahle i nandzu ya khomisiwa no khomisiwa so hambiloko hi nge se vulavula hi xiphorisa mandla ku hi ku va tiveka ku va huma kwihi ku ri hi kota ku dyondzisa lavo tala hi ku hi le ku mbombometeni ka rixaka vana va hina loko va swi vona swi endliwa hi lavakulukumba va ta kopela va twa ingaku i swilo leswinene ene hi la ku vuyelerisa vumunhu hina hi tiviwa hi ri rixaka ro lulama rixaka ro kha ri nga tsongoli swa munhu ha hloniphiwa na kwalomuwani mara namuntlha ni pfumela ku va karhi va vulavula ku ri machangani a hikwalaho ka maendlela mi nga ma vona mi a ni ta ku ebyariseni va Ndhavezitha wa hina lomu va humaka kona vanhu lava leswaku na ka mundzuku
van'wani va swi tiva ku a hi swona a swi lulamanga ngopfungopfu ka ku wa pfumeleriwa ku pfula nandzu u pfulela munhu hi indecency leyi va nga yi komba namuntlha. N'hweti leyi nga yi veka kahle hi twanana na va Mandela na van'wana le ndzhaku leyiwani n'hweti a yi vi hi kongomisa thwi ka vaxisati ivi ku tlhe ku va nkarhi lowu ku hetelela ku endleka lexi. Ene ngopfungopfu khalanga ku ri vanhu lava va nga hi nyika timfanelo ta ku na hina tanihi vamanana kumbe vavasati hi xiximiwa hi languteriwa ehenhla na hina loko va machili hikuva a va ri na swilo leswi a swi va tikela va nga swi tsakeli va mache va mbale kahle va bebule na vana a ku vangi na mukhuva wa ku fana na lowu a swi tika ngopfu xiyimo leswi a xi ri xiswona hikokwalaho ka yini hi fanele hi yisa ehansi ku sacrifice kumbe ku ti nyiketela ka van'wani lava nga lwela ntshunxeko hikokwalaho ku loko lowu nandzu wo hundza wu nga languteriwangi kumbe vanhu va nga fayiniwangi hi ta va hi nga endlangi justice eka n'hweti ya vaxisati. Nemetweli man hi swihi leswi mi nge amfami mi nga swi vulanga? Ma a ni ta ku ri ka vasati hinkwavo etikweni ra hina hambi ku ri vana va hina va vanhwanyana i ntiyiso hi na mintshikelelo leyi hundzaka eka yona kambe hi nga pfumeli ku ti lahla kumbe ku ti lan'wa na ku susa xindzhuti xa hina tanihi wansati tiyisela u languta hambi ku ri ehosini hikuva mina ni ri mfundhisi ni ta ku byela ku ri xiyimo xa wena Xikwembu a xi nge tsandeki hikokwalaho a hi khutazananeni ene laha hi nga kona tanihi vavasati a hi dyondzisananeni mahanyelo lama kahle hina lavakulukumba a hi dyondzisaneni swilo leswa kahle ni le ka vana va hina lavatsongo leswaku mindzuku ka siku loko hi nga ha ri kona va ta ku tlangela kumbe va tlangela siku ra vamanana kumbe ra vaxisati hi ku tsundzuka mintirho leyi u yi endleke ya ku cinca vutomi bya van'wani emugangeni kumbe etikweni. Khensile swinene Pastor Jolene, khensile nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomu khalanga hi khensile eka vayingiseri. A khensa. Sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM, Pastor Jolene Manganyi lava hi bula na vona na van'wana va nga khumbeka loko ta ka timhaka leti ti nga humelela a vo lo swi twa lava vo lo swi vona xiyimo xo tika xo nyumisa xo khomisa tingana mani ta ku laya ku va ku hlangane mindyangu mimbirhi tanihi sweswi ku nga na mutwisiwa ku vava ku na lava va nga endla kumbe ku na lava va ku va ri va mutwisiwa ku vava ku ri na va lava va nga hetelela va ri va muehliwa ani i vanhu mindyangu mimbirhi yaleyo na leswi va kha va lava ku swi fikelela hi nge swi tsan'wi kumbe ku swi tekela hansi kambe leswi hi swi tsan'waku i maendlelo hi sale timinete ta nhungu n'wina mi ri yini 0860 002543 andaka leswi vafambi hi milenge masiku ya vuxika ya komile naswona sweswo swi vula ku fambafamba ngopfu emunyameni loko vachayeri va nga ku voni vutomi bya wena byi le khombyeni ambala swiambalo swo vangama ku katsa na mintila leyi voningaka eka nkwama wa xikolo naswona tirhisa thochi loko u famba navusiku famba ni mintlawa loko swi koteka ku vonaka a hi nchumu wo tihlawulela ntsena i nsirhelelo wa wena tshama u vangama ponisa vutomi bya wena hi vuxika lebyi hungu leri tisiwe eka n'wina hi ndzawulo ya vutleketli ya rixaka. Laduma Hardware yi tlangela vavasati eka swiphemu swa nkoka leswi va swi tisaka eku vumbeni ka rixaka ra hina. Kuma modern large ceiling light kusuka eka 129.90, 6 meters IBR roofing sheet hi 279.90 ntsena na 100 liters solar geyser hi 4,999.90. Mahungu yo tsakisa, Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa eLukwatini eMpumalanga hi 20 August. Kuma vuxokoxoko eka swiyenge swa hina swa mabulo. Laduma, where you save and score. Sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM a hi tweneni mi yingiseri un'wana hi loyi nhlekani Botpet minjhani hi pfokeli sesi minjhani n'wina hi pfukini a khensa ni va waya leni hi twaku Botpet vutsoniwa a hi ku pfala ka matihlo vutsoniwa hi ka munhu a nga fambi vanhu lava nga hlula va sala nga mbalangi Botpet va tsoniwa hi fana hi swi tekela nhlokweni a va fane va tirhani va ya ka vatsoniwa kuloni munhu wa kahle nhlokweni la hanyaka kahle wasati wa kahle la nga bebula vana na vatukulu enge endli sweswo
kambe van'wani va kombisa timhaka ta ku va kha va twa ku vava va kha va ringeta ku kombisa hi laha va vilelaka kona hi leswi swi endlekaku ka leswi swi nga va tisa laha a va ri kona namuntlha. A ni swi tivi ku endleke yini. A hi amukeleni lava Nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene. Aye Bothpet. Aye sis. Njani? Hi pfukile sis wa mina minjhani n'we? Ilini wa Mthombeni ka Ngove. Swi nyumisile leswi nga humelela. Ku nyumisa yini? Ku hluvulela mimi nyumeni nkarhi ni swi vona ni ri fonini ku i musola yini va n'wi hi poyila mara va hi poyile hi ndlela leyi Matsonga hi ndlela leyi va nga hi poyila hi kona. Kambe a ni ngo va ringeta ku kombisa ku ya hi laha swi vavaka ha kona sweswi nga va ku swi kha swi humelela kwala va nga kona. Hawa mara swa ku hluvulela hawa a hi swona Bothpet na loko a vo lo kombisa maybe ku yimbelela kumbe va cina kumbe va endla swin'wana swa ku hluvulela va hi khiche ngopfu xindzhuti tanihi vavasati ku ri n'hweti ya hina. Ku ta fane ku endleka yini hi ku vona ka n'wina a ku fane ku endleka yini ku swi nga angeti leswi? Hawa a va khomisiwi. A va khomisiwi. Mara va na mi byela ku a ro sungula swilo leswi endleka van'wani va machini Benstore va hluvula van'wani va machini sweswo. Hawa a ku fanele ku endliwa xikombiso hi vona. Loko ku nga ndliwangi xikombiso na van'wani va tlhela va endla nkarhi lowu taku hi swa nyumisa swi ni poyile ngopfu tanihi munhu wa xisati. Ni mi twile sis. Enkomo sis wa mina. Va ri va poyiliwa va xisati. Ma poyiliwa. mi poyiliwa hi yini ku hina loko ka hi chayela kwala na loko u tshuka hi chayeriwa i chayela riperile na vusiku kumbe mhaka ku va ku ri na vusiku loko nghena laha Benstore wa swi vona ku hayi swimbalo vana va na mhaka na swona. A hi ku timingisela mina kambe a hi ku tikola u nga kona ku u angula ku yini xiyimo xo tika swinene lexi hi vulavulaka hi xo hi ndlela yele muhumelerisi veri a va lava ku twa vaxisati na mi ni tiva sweswo ku hi lava ku twa vaxisati a ni tivi kumbexani swi nga va swi yo mijuma n'we van'wani hi lava ku twa vaxisati ku hi twa matitwelo ya vona ka n'hweti leyi ya vona ya ku va tikuma va ri ka xiyimo lexiwa hi ndlela yaliya kasi yin'wani mhaka leyi nga fika yi humelela ya khumba rixaka leri ma swi tsundzuka timhaka letiya ta ku ta nandzu lowa ku dlawa ka DJ ma swi tiva ku loyi a nga hehliwa a nga vula ku a lo rhumiwa i tatana Phakula. Tatana Phakula hi vo va nge ti hayi ko mina kahle ni thoriwe ni byeriwa ku ta nyikiwa 25,000 rand ene na 25,000 rand leyi va yi kumanga yi helelile hi leswo ka tatana Phakula vutomi 25,000 hayi mativa hi yo mhaka ni ku loko mina ni vuya mi nga ha ni katsa ka rixaka leyi Nhlekani. Nhlekani Khalanga minjhani? I pfukile sesi minjhani? A hi yo poyileka ntsena hi yo rhuketeriwa. Mativa Khalanga lexi xi vavaku i ku mhaka leyi va nga yi endla vamhani lava a yi affecti vona ntsena. Yes. Yi ya avaneni yi ya ka vavanuna va buti hinkwavo lavaya. Loko ku va ku ri ku na lava nga thoriwa lomu va nga thoriwa kona va ya va byela ku ri unfortunately a hi nge swi koti ku associate na vanhu vo khomisa leswi. Hi ta tlha hi vuya kambe hi rila hikuva vavasati a va le ku thoriweni. I mani a lavaka ku tholaka n'wansati loyi a nge loko a lava ku kombisa ku vilela a kombisa ku vilela hi ku njhani. Vana va hina exikolweni va ya byeriwa ku hi vone inani ya hulu wa wena hi vone inani ya mhantsongo. N'wana a nge he yi xikolweni hi ya vuya futhi hi rila hi ku hi na generation leyi nga laveki ku nghena xikolo. Hi rivala ku tivutisa hina hi nexe ku ni endle yini ku ri generation leyi yi va so. Nje a va swi hleketa sweswo swi mi nge le ku tirhi na swona loko hi ku vona ka n'wina mi vona nge ta va swi hleketa nje ku swi nga va na switandzhaku swa muxaka lowu? Va swi hleketile Khalanga problem leyi nga kona sweswi i ku vanhu va lava ku duma hi swilo swo biha. Vanhu va lava ku voniwa hi swilo swo ka swi nga ri na nkoka. Sweswiwani
a va nge vuli ku vanhu mani lavaya va ya ku ri va mhani ni vo sesi na vaxisati va Matsonga Manchangani ku vona inani ya vona swi chipini ngopfu to deleriwa hi ku mani na mani ta ku loko a hindza laha ku ni kombela ku vona leswo mamisa sis ya ku ve na problem sis ni mi twi nkarhi wa mina wu ni vonile ki ni khensile swinene nkarhi wa n'wina sis inkomu sis wa mina na n'we van'wana ma ha ringeta ku nghena ni khomeleni nkarhi ha ri hava kambe sweswiwani hi nghena laha mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndzi khensile nkarhi khalanga leti tinhlokomhaka ta mahungu ya wara mbirhi muyingiseri Nhlekani. Komiti yo lavisisa presidente yi lava ku kuma xitsundzuxo xa swa nawu endzhaku ko kuma papila kusuka ka president Cyril Ramaphosa. Komiti ya palamende yo languta eka timhaka ta maphorisa yi sungurile vulavisisi bya yona mayelana na madzolonga ya mintlawa kasi ku khomiwile no ya konanisa wa vadyondzi van'wana va le xikolweni xa le henhla Alexander. Mahungu hi xitalo ya awara ya mbirhi. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Hlekani Afrika-Dzonga, hlekani mingisera wa Munghana Lonene FM na ku hlekanisa ku rhanganisa xitichi lexi ri koho eka nhlekani lowu hi mubyerile ku ri ravunharhu rin'wana na rin'wana hina nangona ku hlawuleka lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi ofisi ya vuhleri bya tinkota bya Afrika-Dzonga. Sweswi ka leswi na namuntlha nangona ku walowo wa ha ya emahlweni nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM Makombandlela. Xivutiso ku ta va ku ri xana tshama u ti vutisa leswaku mfumo wa hina wu tirhisa ku yini timali leti ti nga timali ta wena ta xibalo ke? Eka mavhiki lawa ya nga ta landzela hi ta va kha hi ya mahlweni hi burisana na va-Auditor General of South Africa ku nga vahleri va tikota va Afrika-Dzonga ku nga xiyenge xa vunkaye xa vumbiwa bya tiko ra hina lexi nga simekiwa ku ta seketela xidemokirasi xerhu. Lembe leri ri na nkoka swinene hikuva xiyenge lexi tlangela 115 wa malembe ya ku vuhleri bya tinkota na ku tisa mimbono yo hambana ya ku antswisa Afrika-Dzonga. Hi ta famba swin'we eka riendzo leri ra ku twisisa leswi va tirhisaka xiswona na xiave lexi va nga ka na xona eka hina tanihi vaaki. A hi fambi swin'we loko hi kha hi vulavurisana na vona eka nhlekani lowu ku nga hungu leri tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va Auditor General of South Africa, vahleri va tikota va Afrika-Dzonga. Mi ta tsundzuka ku ri eka malembe hi ku hambanahambana ka ko vayingiseri mi hetelela mi twa eka hi vulavula hi hofisi leyi. Xana mi yi tiva ku fika kwihi? Namuntlha hi ta va hi kha hi kota ku twa ku swi endlisa ku yini, hi fambisa ku yini, na ko va tirhisa ku yini hi ndlela yoyoleyo. Swi nga leswi na we tshama u ri endleve leswaku u ta famba na hina ku ta twisisa timhaka leti kantswa. Lava nga ta va hi hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa nhlekani lowu kusuka ka hofisi yaliya ya vahleri va tikota va Afrika-Dzonga, Auditor General of South Africa, eka nhlekani lowu i Sesi Tintswalo Masiya lava hi nga ta va eka hi bula na vona ku ta kota ku twisisa timhaka leti kantswa tanihi Deputy Business Unit Leader kusuka le ka Auditor General of South Africa. Sesi Tintswalo hlekani. Ahe Buthet ihlekane eka n'wina ne le ka vayingiseri va Afrika-Dzonga kusuka ka tindhawu to hambanahambana. Namuntlha hi lava ku tiva ngopfu ku kahle Auditor General of South Africa i yini na koho hikokwalaho ka yini vaaki va fanele va swi tekela nhlokweni kumbe va swi tiva ku ya amahlweni. Kumbexana hi sunguleni kwalaho masunguleni Sesi Tintswalo ku ri mi nga hi byela hi kenela ku va loko hi vulavula hi Auditor General of South Africa hi va hi kha hi vulavula hi yini? Ha khensa ku nyikiwa nkarhi Butpet ni ta va ni kha ni kandziyela kwalaho ka leswi hi nga bulanyana hi swona kusuka ka vhiki leri nga hundza katsongo. So Auditor General wa South Africa ku nga muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga u simekiwile hi vumbiwa
ku kambela matirhiselo ya mali ya mfumo ku va a koxisisa leswaku mali yi va yi kha yi tirhisiwa hi ndlela leyi fanelaka hikuva yi kha yi ri mali leyi sukaka ka vaakatiko hi ndlela ya ku va va ri vahakeri va xibalo. So hi wona ntirho wa auditor general walowo. Loko hi nghenanyana ndzeni mhaka ya nhlangano lowu wa auditor general kumbe muhleri wa tikota, i nhlangano lowu wu hlelaku tiko hi ku angarhela, naswona i muhlahluvi wa tiko wa xiyimo xa le henhla. Leswi vulaka ku hi yena muyimeri wa vuhlahluvi kumbe vuhleri bya tikota ta tiko ra Afrika-Dzonga. A ku na muhleri un'wanyani loyi a yimelaka Afrika-Dzonga. Hi ndlela yaleyo mi kuma leswaku hi tlhelo ra matiko hinkwawo ya misava muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga u tlhela a va xirho eka nhlangano lowu vitaniwaku mihlanganonkulu ya vuhleri bya tikota, leswi hi xilungu va ngo i International Organizations of Supreme Audit Institutions. Laha va fambisanaka swin'we va ri karhi va lulamisa vuhleri na makambelelo ya leswi matiko mo hambanahambana ma tirhisisaka swona mali leyi humaka ka vaakatiko, leswaku emaheteleleni ku tshama ku ri na mbuyelo eka vaakatiko lava ku nga vona mali leyi yi kumekaka yi ri karhi yi suka ka vona hikuva va karhi va hakela xibalo. So hi ndlela yo yaleyo muhleri wa tikota u boheka ku tsala kumbe ku landzelerisa mbuyelo eka matirhiselo ya mali ya mfumo, leswi swi yisiwaka ka tipalamende, swi yisiwa na le ka tihuvo ta ku endla milawu, swi tlhela swi yisiwa na le ka tikhanselara ta timasipala, xikan'wekan'we na le ka vaakatiko, leswaku vaakatiko va kota ku va twisisa ku mali ya vona yi tirhisiwa hi mukhuva wihi. Hi byona vundzeni bya ntirho wa ku ri why swi ri na nkoka ku hi va hi ri na muhleri wa tikota wa tiko. Loko ho lava ku nghena ndzeni ka swona swa ku why mali yi fanekele yi tshuneleriwa hi vahleri va tikota misava hinkwayo, i mhakeni yo mali leyi kumekaka eka vuphakeri bya vukorhokeri bya mfumo yi pimiwa hi timhaka to swilaveko swa mali swi tele, ende mali leyi kumekaka yi ri kona kusuka ka xibalo loko yo ka yi nga hleriwi hi vukheta swi nga endleka yi hetelela yi tirhisiwa yi nga tirhiseriwi swona leswi vaakatiko va ku va tshembisiwile swona hi mfumo. So muhleri wa tikota u ta ya a ya hlela tibuku, a kambela tibuku, a lava ku vona ku leswi mfumo wu nga tshembisa vanhu swona loko lembe ximali ri sungula hi swona leswi wu va ku endla swona na loko lembe ri ya maheteleleni. Va kota ku va landzelerisa mali leyi yi nga talangiki. Ni mi twi sesitintswalo lava ni hundza hi le mavhengeleni ku loko se ni vuya ni lava hi languta ku ri hi ri xiyenge lexiwani xa vuhleri bya tikota bya Afrika-Dzonga xi na malembe ya 115 kambe ku na vanhu vo tala lava nga se kota ku swi twisisa kahle xi tirha yini. Kahle mi nga hi andzisela miehleketo ya hina hi ndlela yihi ka mhaka yeleyo ke, kambe ntsena loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani ni ta vuya ni yisa mahlweni andaka leswi. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara, naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
sweswo miyingiselo munghana lona FM va ku ri n'wana pfhumba ri tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va nhlangano vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku tirhisana na va hofisi ya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga Auditor General of South Africa lava hi nge le ku buleni na vona Sesitintswalo Masiya lava va nge le ku hi pfuneni ku twisisa kenta ku ntirho lowuwani wa hofisi leyi ya muhleri wa tinkota matirhelo ya wona ya fambisa ku yini. Sesitintswalo Nkesi loko mi ni khomela riqingho ra yena ni mahlweni mi ri xiyenge lexi tlangela 115 wa malembe xi simekiwile kambe ka ha ri na vanhu vo tala lava nga se swi twisisaka ku kahle xi endla yini mi ri yini n'we? Hi swona i ntiyiso ku muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga lembe leri u tlangela 115 wa malembe a ri kona la Afrika-Dzonga ene na pfumela ku vanhu vo tala a ve se swi twisisa ku muhleri wa tikota u endla yini hi ku hi nkoka wa yena. Hi yona mhaka hi tili lahawani ka Munghana Lonene ku hi ta kota ku fikelela hi khumbana na vaakatiko hi va lemukisa ni ku ndlandlamuxa ku twisisa ka vona leswaku why vuhleri bya tikota byi ri na nkoka evuton'wini bya vona. Hi ni ku tshemba ku loko hi ya mahlweni hi ri karhi hi hlamusela pfhumba leri swi ta pfuna vaakatiko ku va va twisisa ku va na timfanelo tihi tanihi hi vanhu lava ku tirhisiwaka mali ya vona ku va hinkwenu hi ri vaakatiko va South Africa kumbe va Afrika-Dzonga hi va na mbuyelo kusuka ka xidemokirasi lexi hi tikumaku hi ri ka xona a hansi ka mfumo lowu hi nge le ka wona. Swi ta tlhela swi pfuna na vayingiseri ku va kota ku twisisa ku mfumo va nga wu sindzisisa ku yini ku wu va na vutihlamuleri eka switshembiso leswi wu swi vekaka leswaku loko lembe ri sungula hi leswi hi nga ta swi endlela vaakatiko va Afrika-Dzonga. So i malembe mo tala vhele lama hi nga vulavula hi wona ya 115 wa malembe hi vukhale. Loko hi tlhelela le ndzhaku leyi kahle muhleri wa tikota u tumbuluxiwile hi 1911 n'wina Botpet. Matimu ya yena ya vuhleri ya famba xikan'we na matimu ya tiko ra Afrika-Dzonga kusukela endzhaku hi nge se nghena ka xidemokirasi loko ka ha ri na colonization ku za ku ya fika lena ka vo 1996 loko tiko ri ta chuchiwa ri nghena ka xidemokirasi ku ya hi vumbiwa muhleri wa tikota a ri kona. Kambe leswi hi swi vonaku loko hi andlala vumbhoni bya muhleri wa tikota kusuka kwele ndzhaku le hi vona leswaku le masunguleni le o pfumeleriwa ku longoloxa ntsena ku mali ya tiko yi tirhisisiwa ku yini. A nga pfumeleriwi ku yi hlahluva matsalwa ma tibuku kumbe switatimende swa government ku a kota ku va a twisisa ku yi nga va mali leyi va yi kha yi tirhisiwa hi ndlela leyi nge le nawini ku nga va ku ri na mbuyelo na eka ndlela leyi mali ya tiko yi nga tirhisiwa hi kona. Mara loko tiko ri vuya ri chucheka ri nghena ka xidemokirasi hi vona na muhleri wa tikota na yena a chucheka a ya cheliwa eka kavanyisa ka 9 eka buku ya vumbiwa leyi nga n'wi endla leswaku a suka a va nhlangano lowu nga ta tiyimela wu ri woxe lowu nga ta kota ku hlahluva wu tlhela wu ti vulavulela leswaku vuyelo wa vuhleri bya tikota ta tiko wu yimisi ku yini. A kota ku vulavula a nga ti tinyingi hi ndlela yo yaleyo. Hi leswi hi vonaka swona loko hi kha hi suka ka kusuka kwele ndzhaku kusuka leyi a nga tumbuluxiwa kona muhleri wa tikota ku nga Auditor General. So ya nani mahlweni. So loko hi ya hi andlala swin'wana swa leswi nhlangano lowu nga vuya wu swi fikelela hi vona leswaku
wu fikeleli swilo swo tala ngopfu ku fana na mifikelelo ya hina ya 11 wa mazana ya tirhandi ya magidi ya malembe lama muhleri a kotaka ku va a tirhisa vuswikoti bya yena u angeteleriwa matimba loko ni lava ku ta swi veka hi Xitsonga xo hetelela u angeteleriwa matimba yo loko a ya mahlweni a kha a paluxa ku timali ta mfumo ti tirhisiwa ku yini a nga ha no paluxa vanhu ende a kota na ku va sindisa vanhu lava va va vangeli leswaku kwalaha ku fambeni loko mfumo kha wu tirhisa mali u vuya u nga tirhisi mali hi ndlela yo tshembeka kumbe u vuya u nga tirhisi mali hi ndlela leyi nga ta va yi ri na vuyelo loko ni la ta swi hlamusela hi ku vevuka ni kha ni lombanyana na kwele na ka ririmi ra vadyahlampfi ku hi 2018 u vuye a engeteleliwa matimba yo a kota ku paluxa ku nga va ku ri na ku hambuka ka ku landzelela milawu loko ku nga va ku vangiwile hi munhu wo karhi ende munhu yaloye a nga boheka ku koxiwa mali leyi yi nga va ku yi luzekeriwile hi mfumo hikuva milawu yi nga landzeleriwangi kumbe yi nga landzelerisiwangi loko ku ri karhi ku xaviwa swo karhi leswi a swi fanekele swi tshembisiwile vaaki so swi endlile sweswo ntirho wa muhleri wa tikota wu nga vi risimu ntsene kumbe ku nga ri ku swi hundzisela nawu ku hlela tikota njhe ku hi hundzisa nawu ya ku hi hleli tikota hi vulavuleni ku hi kumi yini kambe a hi swi koti ku vanhu va nga vuya va byeliwa ku va fanele va hakela mali leyi va nga endla ku yi luzeka leyi nga fikangiku ka vaakatiko so ku vile xin'wana lexi muhleri wa tikota a nyungubyaka swinene hi swona ku va a engeteleliwe matimba hi lembe ra 2018 hi mayelana na matirhiselo ma mali kwala Afrika-Dzonga ngopfungopfu kusuka ka vatirhela mfumo lava tirhaka hi mali leyi. Sesi Ntswalo ni kombela ku mi vutisa xivutiso lexiwani mi ku enyana hi nge heti loko leswi mi pace yaleyo man nonoke mi vulavula loko ha sungula Sesi Ntswalo loko hi sungula la hi timhaka ta auditing kumbe ku hlela tinkota ta mfumo kahle mi va mi kha mi endla yini? So moni mi hlamusela hi ku mi nyika xikombiso ne se ni ta mi nyika xikombiso hi n'wina Botpet n'wina mi mutirhi wa le ka Munghana Lonene loko n'hweti yi sungula mina ku longoloxa ku loko muholo wa mina wu ya nghena ni ta lava ku teka mali yo karhi ni chela mafurha ma xipandzamananga lexi ni tirhisaka ku ya ntirhweni ni teka yo karhi ni xava swakudya ni teka yo karhi ni rhumela mhani kaya malamo i makungu lama mi va veka loko n'hweti yin'wana yin'wana yi sungula ni if kose mali ya nghena ka bank account ivi swi mi nyanyula nkarhi wun'wanyana mi kuma ku swin'wana swa makungu lama a mi ma vekini a ma ha swi landzelerisi mi hetelela mi teka mali liya mi humesa vasesi wa hina va ya dyasa kahle kumbe mi teka mali liya mi kuma ku mathayela ma movha ma vuye ma onhaka mi fanekele mi ma lunghisa leswi twisisekaka mara a ku nga ri swona leswaku ri makungu ya n'wina a ni ri ivi loko se mali ya n'wina yi helini mi vuya mi tivutisa ku kasi why la ndlwini ku nga ri na swakudya na ivi loko se mi landzelerisa leswi mi nga tirhisisa swona mali mi ku hi mhaka ku ni vuye ni tirhisa mali hi ndlela yin'wanyani se yi vuya yi xota yi nga ha fikeleli lhaka leswi a ni tizeli ku ni ta endla swona se sweswo i vuhleri bya tikota swa fana na leswi swi endlaka ka vuhleri bya tikota so mfumo loko lembe ra ximali ri sungula wu veka switshembiso wu ku ta va na mali yo karhi leyi nga ta yi veka ku va na
mabiloko lama akiwaka ku vanhu va kota ku famba, ku va na magondzo lama akiwaka ku vadyondzisi na vana va xikolo va nga tsandzeki ku ya xikolweni hambiloko ku na mpfula, ku ta va na mali yo karhi leyi nga ta akeriwa vanhu vo huma ku va va na tiyindlu lomu va tirhelaka kona kusuhani na tikhampani. Mara loko se lembe ri ximali ri ya hela, mfumo wu ta tsala ku leswi hi nga tirhisisa swona hi tirhisa mali, and then hina vahleri va tikota hi fika hi langutisa matirhiselo lamaya. Ivi mi kuma ku swin'wanyani a swi na vumbhoni ku mali yi tirhisisiwi ku yini, swin'wanyani a hi swona leswi a yi faneke yi tirhisiwi swona hi ku vaakatiko a va tshembisiwi ku mali yi ta tirhisisiwa ku yini. So hi ku swi veka hi ku olova hi byona vuhleri bya tikota byebyo, hi wona ntirho lowu ni wu endlaka loko ni pfuka ni ta a ofisini ya vuhleri bya tikota ku nga Auditor General of South Africa. Ni khomeleni kwalano hundza le mavhengeleni ku ni la ta vuya ni languta ku ve ri ku na milawu leyi fambelanaka na timhaka ta vuhleri lebyiwani, yi va yi kha yi endlisa ku yini, matirhelo ya kona ya endlisa ku yini hi ndlela yaleyo. Kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya emavhengeleni. Muyingiseri wa Munghana Lonene FM Tswalo Masiya kusuka ka hofisi ya muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga. Na wena loko ri na xivutiso a ku rhamba kusukisela vhiki leri taka hi ta famba na n'wina, kambe sweswiwani loko i ri koho u lava ku landzelerisa swin'wana ka sweswi va nga swi vula sweswi hi bele riqingho ka 0860 0025543. Ndarteka riqingho rero na ku yisa mahlweni na sesi Ntswalo ndaka leswi. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka, hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS Munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawu na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM rin'wana pfhumba ri tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi nhlangano wa wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku tirhisana na va hofisi ya muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga, Auditor General of South Africa na sesi Ntswalo Masiya lava hi nga le ku fambeni na vona ka nhlekani lowu. Sesi Ntswalo a hi vulavuleni hi milawu laha na ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va milawu leyi landzeleriwa tanihi hi n'wina mi nga vahleri va tikota mi vona ku milawu leyi yi fanele yi landzeleriwa ku ya hi laha yi va ku yi xaxametisiwe xiswona sesi Ntswalo. Okay, na khensa Botpet. So ku na swiyenge swinharhu loko swi ta ka milawu na leswi swi fanele swi landzelerisiwa. So ku na swiyenge swinharhu leswi hi swi langutisaka kusuka ka vuhleri ni tshemba ku na vhiki leri nga hundza ni vuye ni swi khumbanyana katsongo ku na swiphemu swinharhu leswi hi swi landzelelaka, mara swi landzeleriwa ka swi fambisana na milawu ya kona. So xiphemu xo sungula xi languta ku leswi mfumo wu va ku wu andlarisile swona matirhiselo ya mali ka statement swa vona swi fambelana na nawu na, ende nakona swi kombisa ku ku na rihanyo hi ndlela leyi mali yi nga tirhisiwa hi kona. Ivi ku vuya ku va na xiphemu xa vumbirhi lexi hi xi langutisaka ku nga lexa xa switshembiso laha loko mali yi nge se za yi averiwa swiphemu swo karhi swa mfumo va ta longoloxa switshembiso leswi va swi tshembisaka vaakatiko va ku ya aka tiyindlu to karhi, ya aka mabiloho mo karhi, ku ta va na mati lama nga ta endliwa ka tindhawu to karhi, ku ta engeteleriwa muholo eka vadyuhari swo taniya. So naswona leswiya ku na milawu leyi hi langutisaka ku loko va vuya va tsala tiripoto to longoloxa mbuyelo wa ku va swi kotini ku fikelerisa switshembiso leswiya, xana tiripoto letiwani ti fambelana na nawu na, a ti hambuki na, ene nakona ti tatisa ku va na ku tshembeka hi ndlela leyi mali yi va ku yi tirhisiwile hi kona. Mara Botpet mi lavi ku ni nghena ngopfu ka timhaka ta milawu swi na nkoka ku
ku hi kambela ku mfumo loko wu ri karhi wu tirha ntirho wa wona wo phamela vukorhokeri eka vaakatiko wu va wu phamela vukorhokeri lebyiya swi kha swi fambelana na nawu lowu vitaniwaku nawu wa malawulelo ya timali ya mfumo leswi vitaniwaku hi xilungu Public Finance Management Act. Mi ta tala ku kuma ku loko ha ku paluxa mbuyelo wa vuhleri ku ta va ku na ripoto leyi vuriwaka ku i PFMA yi va yi kha yi suka ka wona nawu lowu wu nga vekiwa ku matirhiselo man'wana na man'wani kusuka ka mihlangano ya mfumo kusuka kwaleno ka mfumo wa le henhla ku ya fika ka mifumo ya miganga lowu hi wona nawu wo sungula ku nga nawu wa malawulelo ya timali leswi vitaniwaku PFMA ivi ku vuya ku va na nawu wa malawulelo ya timali ta timasipala leswi vitaniwaku MFMA leswi fambelaka na mfumo ya miganga. Se swi na nkoka ku mali yi nga hambuki loko se yi kha yi tirhisiwa ku endlela ku vaakatiko va kuma mbuyelo kumbe va kuma vukorhokeri swi nga hambuki ka milawu leyi nga vekiwa. Loko swi hambuka swi hetelela swi endla ku matirhiselo ya mali ya va ya vikiwa kusuka ka tiripoto ta vuhleri ku a ya fambangi hi nawu lowu a ya fanele ya famba hi wona ene swi na ku fambelana loko hi famba hi swilandzelerisa. Mi kuma ku ka minkarhi yo tala loko matirhiselo ya mali ya landzeleri nawu hi minkarhi yo tala vaakatiko va vuyeriwa va kuma vukorhokeri. And then minkarhini yin'wani loko matirhiselo ya mali ya nga fambangi hi nawu mi kuma ku swi endleliwe ku swi pfumeleleka ku mali yi hetele yi dyiwa yi nga ha fiki ka leswi a yi faneke yi endla swona leswi a swi ta vuyerisa vaakatiko. So na nkoka ngopfu ku hi langutisa kusuka ka vuhleri bya hina ku xana matirhiselo ya mali ya landzelerile nawu na. Loko ya nga landzelelanga nawu vanhu va muganga wo karhi lava a va faneke va kuma mati va ma kumile na. Hi ku tala ka minkarhi mi kuma leswaku laha nawu wu nga landzeleriwangiku na mphakelo wa vukorhokeri a wu fikangi ka vanhu va tiko. So hi yona mhaka hi lavaka ku vayingiseri va swi twisisa ku na milawu leyi vanhu lava va nga tshembiwa ku va nga tirhela mfumo va fanele va yi landzelela leswaku vona vayingiseri emaheteleleni va kuma leswi va nga tshembisiwa swona hi mfumo leswi sukaka ka mali ya vona leyi va yi hakelaka kusuka ka xibalo. Ni sala timinete tinharhu ka timinete leti tinharhu n'wina ni mi nyika timinete timbirhi kahle se ni tsalile timinete timbirhi swi vula ku se ni mi nyika minete yin'we ku mi hetisela mi ku yini ngopfungopfu ka timhaka ta ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku leswi swi endliwaka hi n'wina tanihi vahleri va tikota swi va swa nkoka ka mina na muyingiseri. Swi na nkoka ka n'wina na muyingiseri hi mhaka ku i mali ya n'wina maheteleleni leyi ende lava yingiseri va swi twisisa ku hi tindlela to tala xibalo kumbe mfumo wu tirhisa mali ya hina. Bootpet loko mi fika mi xava mafurha ya movha a garage ku nga petrol ku na mali leyi susiwaka laha yi cheriwaka xibalo hi ndlela yin'wana. Loko mi xava swakudya ku na mali leyi va ku yi tlhandlekeriwini ka mali leyi n'wi mi hakelaka mavhengele mo fana na Vaspar leyi tlhelelaka ka xibalo. So munhu un'wana na un'wanyani mali ya yena yi tlhelela yi ya nghena ka xibalo hi yona leyi mfumo wu tirhisaka yona. So swi na nkoka ku hi twisisa ku vuhleri bya tikota byi hi nyika vuxokoxoko lebyi hi nga byi tirhisaka ku va hi vutisa vatirhela mfumo ku loko mi za mi tirhisa mali hinkwayo leyi nga averiwa n'wina ka lembe leri va ximali
swi kwihi leswi mi nga hi endlela swona hi yona mali leyi a yi averiwile ku mi swi endla na hi ku a hi swi voni mara loko vaakatiko vo fambela kule na vuxokoxoko lebyi humaka ka mbuyelo wa muhleri wa tikota ku nga auditor general va ta tsandzeka ku koxisisa vutihlamuleri byo suka ka mfumo ku mfumo wu tihlamulela ku why swilo leswi va nga swi tshembisa vanhu va tiko swi nga ri kona Sesitswalo nkarhi wa hina wu herini sweswi a ni kha ni rila ku mi le ku nonokeni kambe hambiswiritani ni tshemba hi ta hleva loko hi nga ha ri moyeni hi kota ku vona ku hi ta yisa ku yini mahlweni ka nkarhi lowu taka ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ni khensile swinene inkomu hi sweswo mingisero munghana lonene FM hi khensile swinene ku va kota ku hi lomba ndleve ka mavhiki lama nga ta landzela ta mi nyika na nkarhi wa ku va mi kota ku vutisa na ku hoxa xandla ka nongonoko lowu hi ku swi na nkoka ku va ka lembe leri ra timhaka ta nhlawulo hi va na vutivi bya kenta eka timhaka ta ku hi byarisa ku fika kwihi vutihlamuleri varhangeri lava hi va ku hi va hlawurile hi ndlela yeleyo khensile swinene mingisero wa mina xiphemu lexi a nongonoko a xi tisiwa ka n'wina hi SABC Education hi ku tirhisana na va Auditor General of South Africa vahleli va tikota va Afrika-Dzonga humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebo lama hunga misava ya urhambirhi hi lawo na ndaka sweswo i dzuma na mina hi rito ra Ayingoveni tata Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Rhulani Mzamani ndzi khensile ku siyeriwa nkarhi khalanga lawa mahungu ya warambirhi muingiseri Nhlekani hungu leri nga rhanga ri vula leswaku komiti ya palamende yo lavisisa presidente yi tekile xiboho xo va yi kuma xitsundzuxo xa nawu endzhaku ku amukela papila kusuka ka president Cyril Ramaphosa laha kanetanaka na xibumabumelo xa yona xa murhangeri wa vumbhoni hi ku landzela nhlengeletano ya yona yo hetelela komiti yi tivisile xipikara xa palamende Thoko Didiza leswaku yi bumabumerile ku hlawuriwa ka advocate Thandazani Madonsela tanihi murhangeri wa vumbhoni swirho swin'wana swisola swinene papila ra Ramaphosa kambe mutshamaxitulu wa komiti Mwakashula Gana u vule leswi. So what I'm appealing to the committee, we give legal the space to consider the options, and if they come and say no, we believe that the committee is still within it's correct, we can then proceed with the appointment. But if they come with another option, then we have to consider it. But we will be failing if we do not fully apply our mind to this. We have to take a step back from the politics of the matter. Ku languteka mahungu ya n'wana komiti ya palamende leyi langutaka eka timhaka ta maphorisa yi sungurile vulavisisi bya yona mayelana na madzolonga ya mintlawa hi nhlengeletano leyi komiti yi kombisaka tanihi leyi nga ta tisa swintshunxo. Nhlengeletano yi ta hlanganisa vaaki kusuka etindhawini leti nga khumbeka hi vugevenga bya mintlawa vahatwisiwa ku vava minhlangano ya vaaki na swiyenge leswi khumbekaka ku katsa na komishinari wa maphorisa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi. Mutshamaxitulu wa komiti Ian Cameron. Operation Prosper may create some breathing room. It might be an opportunity for a little bit of breathing room, but the SANDF is there to support the police and not become the police. If SAPS, broader crime intelligence, detectives, forensic services, prosecutors and courts cannot use the space to weaken the criminal networks behind the violence, then that calm will be temporary. So haritano xirho xa vandla ra National Coloured Congress ePalamende Fadil Adams u hehlile komiti ya palamende ya timhaka ta maphorisa hi ku tsandzeka ku byarisa vutihlamuleri xiyenge xa maphorisa ya tiko ku nga SAPS. U le ku nyikeni ka vumbhoni eka khomixini ya madlanga ePitori. Adams u languteriwa ku hlamula swivutiso mayelana na tsalwa ra xihlambanyo leri nga endla ku ya khomiwa swirho swa nkombo swa xiyenge xa vunhlori bya vugevenga